Gloria a Dios. ¿Ya están repartidas? Ok, gloria a Jesús. Sí, por nami vamos a continuar, nós te continuar en Majinta. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Cu estudio de dispensación. La que nos van hisa, nos van a pedir Dios para que nos vida en Majinta. Padre celestial, Dios de gloria, nos está adorado, nos está alabado el nombre, Señor. Bota grande y maravilloso. Bendito sea vos santo nombre, Jehová. Oh Dios, tú nos aquí en la casa de oración, tata. Nos está en nos casa, en Majinta, en día, Señor. El día que va a resucitar, Jehová de gloria, Padre, Señor. Para bien recibir, en Majinta, en la casa. Para bien escuchar voz, para bien adorar, Dios mío, tata. Para bien alabar, Señor, para bien clamar, Señor. Y para recibir, oh Dios mío, de vos presencia, Jehová. Tata, nos aquí, nos cada tan en pueblo, nos que tengo predicar, Jehová. Aquí del lugar, aquí Dios mío, esperando palabra de vos, Jehová de gloria. Tata, vos conocernos corazón, a vos aquí nos timester, y me te rogamos, Dios mío, del nombre de Jesucristo, papia que nos vida, Señor, papia que nos vida, Jehová. Oh, la palabra sale con autoridad, la palabra sale con unción, la palabra sale con gracia, Padre, del nombre de Jesús, Dios mío. Aleluya, Padre, nos mester de vos gloria, nos mester de vos poder, aleluya, alabanza al Señor. Bota grande, Jehová, bota santo, Dios. Mi alma te bendecimos, Padre. Vos, Espíritu Santo, derramar del lugar aquí, Dios mío. Oh, Jehová, Señor, llena-nos con poder, llena-nos con unción, llena-nos con gracia, alabanza al Señor. Oh, Jehová, me te adoramos, aleluya. Alabanza a tu nombre, Señor, aleluya. Vos candela, vos candela, vos candela, vos candela, vos presencia, vos unción, vos gracia, arriba nos vida, tata. Oh Dios, va bien aquí en la tierra para salvar la humanidad, Señor. Balanta por iglesia, Dios mío. Y el enemigo está haciendo todo lo cual está posible, Jehová. De para afuera y de para dentro, Dios, para detener la para detener la obra, Jehová. Para me nos lanzamos de victoria, Jehová, aleluya. Y nosotros declarar que no está más que vencedor, oh Dios mío. En nombre de Jesús, oh Dios, me te pedimos amabudanki, Señor. Amén y amén. Mi hermano, pues cinta, aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Amén, hermana. Nos está siguiendo bienvenida. Gloria a Jesús. Hay una vida aquí que no entiende papiamento. ¿Usted no entiende papiamento? ¿Quién más? Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Vamos a continuar en esta mañana. Gloria al Señor. Con el estudio de las dispensaciones. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Cuándo palabra Señor? Gloria al Señor. Antes de seguir, me quiero preguntar, ¿quién me puede decir qué es una dispensación? Gloria a Jesús. Eu quero Mike não merece sempre, eu tenho que repetir tudo, Simão, tá? Um costume. Que é uma dispensação? Isso aqui seria uma dispensação. Alabanza al Señor. Hermana María Ángela, duro, ¿no? Gloria a Jesús. Hermana Moza. Amén. Un periodo de tiempo en el cual Dios pone el ser humano a prueba y siempre termina con juicio. Y hermana Mercedes, ¿por qué siempre termina con juicio? Amén. El ser humano siempre falla a Dios. Parce que l'homme toujours faillit contre bon Dieu. Y por eso siempre termina con juicio. C'est ça toujours terminer avec un jugement. Amén. Hay como 7 dispensaciones. Y vemos aquí las dispensaciones. La dispensation yo. ¿En cuál dispensación estamos ahora? Actuellement, dans quelle dispensation nous y? Dispensación de la gracia. Amén. Dispensation de la grâce. Si nos podemos na platina de dispensación, gloria a Jesús. Ya hemos visto
Eso es el principio cuando Dios creó todas las cosas. Là, nous, ouais, c'est dans le commencement côté que bon Dieu a créé toute bagaille. Y después, la primera dispensación, la dispensación de la inocencia. Après sa première dispensation, c'est la innocence. Alabanza al Señor. La dispensación de la inocencia, Dispensation innocente. donde Dios creó al ser humano, Adán y Eva. Côté que bon Dieu a créé Adam avec Ève. Dios les dio una prueba muy simple de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Bon Dieu a une preuve très simple qui dit que pas manger un fruit et bois qui fait mon gain connaissance. Ça Pero qui va ahí mal vino là. la tentación. Mais là, nous avons tentation. Hein? Amén. Y ese poder satánico Pouvoir satanique que induce a la gente a pecar, a fallar a Dios, qui pousse moun à commettre péché, faillir contre bon Dieu. a fallar con su palabra. Faillir contre parole bon Dieu. Y cayeron en la mentira del diablo Et puis, ils tombé dans le menti diable là. y fallaron a Dios. Ils faillir contre bon Dieu. Y así hoy en día muchos cristianos, amén, C'est comme ça que je dis en pile chrétien. caen en la tentación del diablo y fallan a Dios. Ils tombent dans la tentation, ils faillir contre bon Dieu. A veces están en la iglesia pero se convierten en instrumentos del diablo. Et pas faillir dans l'église, mais ils convertis dans instrument diable. Y así el diablo trata de hacer daño a la obra de Dios, a los hijos de Dios. C'est comme ça que le diable a traité de faire dérangement dans l'œuvre bon Dieu, dans petit bon Dieu. La caída, Tombé, la maldición, malédiction, la promesa. Dios hizo una promesa promesse. Bon Dieu fait une promesse. que un día vendrá uno que nos libertará. Y terminó con el juicio de expulsión del huerto de Edén. Et puis il finit avec jugement côté que mettez au dehors dans le jardin d'Éden. Así terminó la dispensación de la inocencia. C'est comme ça, dispensation innocente terminée. El ser humano creado en inocencia. Côté que l'homme créé dans l'innocence. Y comenzó la segunda dispensación. Et puis il commençait avec deuxième dispensation. Adam y Eva fuera del huerto de Edén. Adam et Ève étaient en dehors jardin d'Éden. Amén. Sus hijos. Petit Léo, Ya sabemos toda la historia, como Nous di- Caín mató a su hermano nous déjà toute histoire côté que Caïn tué frère là, y huyó de la presencia del Señor. il sauvé pour présence de bon Dieu. No aceptó su responsabilidad Il n'a pas accepté responsabilité li, de enfrentar lo que él ha hecho. pour le faire face avec ça qu'il te cause là. Y así hay muchos de nosotros hoy en día, hermanos. C'est comme ça nous y tout en pile dans nos journées aujourd'hui. Tenemos esa responsabilidad Nous avons responsabilité nous ante Dios, devant bon Dieu, nuestra familia, famille nous, la comunidad. la communauté. Y muchas veces Y cuando plusieurs fois- fallamos, Plusieurs fois les nous faillir, no confrontamos es el resultado. ne pas confondre avec résultat Amén, hermanos. Y huimos de la presencia del Señor. et puis nous sauver pour présence de bon Dieu. Alabanza a Jesús. Nosotros somos seres humanos, fallamos, Nous c'est l'homme, nous faillir. pero hay que cargar con la responsabilidad. Nous devons charger responsabilité. Amén. De lo que hacemos, De ça nous fait, de lo que de decimos, ça nous dit, nuestra familia, famille nous yo, todo, hermanos. toute bagaille frère. Fallamos. Nous faillir, Tenemos que responder por nuestros fallos. nous devons répondre pour erreur nous yo. Alabanza al Señor. Y dejar que Dios os restaure. Et puis quitter bon Dieu restaurer. Pero él huyó de la presencia del Señor. Mais yo même était courir sauver pour présence de bon Amén. Dieu. Huir de la presencia del Señor no nos ayuda con nada. Sauver pour présence de bon Dieu pas aider avec rien. Solamente el diablo nos puede destruir aún más. Seulement le diable est capable de détruire plus toujours. Y ahí él formó su familia. Et puis c'est là il a formé famille yo. Y aquí Adán y sus otros hijos formaron su Et descendencia. puis là Adam avec Ève l'autre petit yo, yo formé descendance yo. Comenzaron a invocar a Dios. Yo commencé à invoquer bon Dieu. Al final, la tierra se llena de ellos. À la fin, le théâtre est plein avec yo. Los que no servían a Dios Ça pas t'a servi bon Dieu. se unieron con los que servían a Dios. Yo uni avec ça qui t'a servi bon Y Dieu. los que servían a Dios se corrompieron. Et puis ça t'a servi bon Dieu corrompu. Amén, hermanos. Por eso Dios dice en su palabra, Tout ça bon Dieu dit dans parole li. ¿qué unión tiene el mundo con la iglesia? Qui union le monde gagné avec l'église. El Belial con Dios. Bélial avec bon Dieu. No podemos servir a dos señores. Nous pas capable servir deux maîtres. Amén, hermanos. No podemos ser amigos del mundo. Nous pas capable servir 100 000 le monde. Estamos en el mundo, Nous dans monde là, pero no somos del mundo. mais nous pas pour monde là. Si usted es amigo del mundo, Si vous c'est 100 000 le monde, falla a Dios. ou faillir contre bon Dieu. Si usted es uña y sucia con mundanos que no te respetan, Si vous avez un zong sale ensemble avec les mondiaux, vous pas respecté, ou usted fallará a Dios. faillir contre bon Dieu. Está seguro, fallará a Dios. L'assurance là c'est ou faillir bon Dieu. Amén, hermanos. Somos hijos de Dios. Nous c'est petit bon Dieu. Tenemos que defender la obra de Nous Dios. devons défendre le bon Dieu. Tenemos que defender los hijos de Nous Dios. défendre petit bon Dieu. Amén. El cristiano, Un chrétien, el hijo de Dios, petit bon Dieu. no puede sentar en ambiente de mundanos Pas capable chita dans une ambiance mondaine y hablar mal de los hijos de et Dios. puis à parler mal contre petit bon Si Dieu. usted hace eso, Si vous faites ça, créeme, tiene que arrepentirse. croyez-moi, vous devez arrepentir. Usted tiene que pensar Vous siempre devez toujours penser lo que yo digo, ça que moi dis, lo que yo hablo, ça que moi parle, lo que yo hago ça que moi fais,
con qué eso edifica al que me escucha. À qui ça bagay ça édifié moun Con k'ap qué tande m'nan? eso edifica a los que están alrededor de nosotros. À qui ça édifié moun qui entoure yo? Nosotros somos la luz de este mundo. Parce que nous-mêmes nous c'est lumière pour moun ça. Somos sal de esta tierra. Nous c'est sel pour terre. Un luz, hermanos. Yon lumière frère Cuando yo. brilla, todo el mundo vea esa luz. L'el claire, l'el brille tout moun wè lumière ça. En la oscuridad, Nan oscurit nan fait noir. si hay un luz por ahí, Si gen yon lumière là, todo el mundo estará viendo esa luz que está por ahí. tout moun capable wè lumière qui là. Amén, hermanos. Hay gente que dice, no me importa lo que la gente dice. Gen moun qui dit ça pas intéressé qui ça moun dit. Sí tiene que importar a usted como hijo de Dios lo que la Oui, gente ça doit dice. intéresser ou comme petit bon Dieu, ça yo dit. Ahora, si hablan de usted sin razón, aleluya. Kounya si yo parle de ou même, ça raison, OK, alléluia. Amén, hermanos. Y así, esas dos se unieron C'est comme ça yo été unis. y el mal dañó lo bueno. Et puis mal la gâté ça qui bon. Y Dios destruyó el mundo con agua. Bon Dieu détruit le monde avec l'eau. Noé hizo su arca. Noé construit bâtiment. Sus 3 hijos, Trois petites Lio, las esposas de sus hijos madame petite Lio, y la esposa de Noé. et puis madame Noé. Y los animales Et puis bête yo, entraron en esa arca. yo rentré dans le bâtiment. Y Dios destruyó el mundo. Bon Dieu détruit le monde. Y termina la segunda Et dispensación. puis deuxième dispensation a terminé. La dispensación de conciencia termina con el diluvio. Et deuxième dispensation elle est terminée avec déluge. El juicio del diluvio. Jugement déluge. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y estas cosas están escritas Et bagay ça yo écrit para nuestra fe, pour la foi nous. para que podamos Pour leer. les que nous lire, Amén. Y ver lo que pasó en el pasado. les que nous ouais, ça qui est passé dans le temps passé, Conocer a nuestro Dios, pour nous connaître bon Dieu nous. que es un Dios misericordioso, C'est un bon Dieu miséricordieux. lento para la ira Il pas fait colère y facile. grande Et puis misericordia. miséricorde grand. Pero es un Dios que trae juicio Et c'est también. un bon Dieu qui vient avec jugement tout. Es amor, Il gagne l'amour. pero también es un Dios de justicia. Et c'est l'amour et puis même Jean c'est un bon Dieu de justice. Cuando palabra Señor. Y así empieza, no la quinta dispensación, la tercera dispensación. Alabanza a Jesús. De gobierno humano. C'est comme ça ça été dispensation gouvernement humain. Noé duró 1 año y 10 días en el arca. Nos van a seguir dispensación. En el arca, Noé te dirait 1 an 10 jours dans le bâtiment. nótese ahí. Alabanza a Jesús. Wak unje placha ni color, saca el portrait. Di color, no de preto blanco. Se bontinho fies aqui. Pero saca da bielsi. Glória ao Senhor. Alléluia, Seigneur. Amém. Nós estamos em texto, teoria. Tout le monde a une théorie. Se nós vamos primeiramente em Gênesis 9, En nous aller premièrement dans Genèse chapitre 9, versículo 1. verset 1er. Alabanza al Señor. Amén. Hasta que me pongan siguiente dispensación. Génesis 9, 1. Genèse chapitre 9, verset 1er. Dice la palabra de Dios. Después que bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Il dit comme ça, bon Dieu bénit Noé avec petite Lio. Il dit yo, fais petite, fais en pile petite, mettez sous terre. Amén. En su teoría que recibieron Dans la théorie que vous recevoir, es el capítulo 4, c'est chapitre 4, gobierno humano. gouvernement Gloria a humain. Jesús. Amén. ¿Usted no saca por de costo este María Ángela? Capítulo 4, gobierno humano. Chapitre 4, gouvernement humain. Otros lo llaman autoridad. Et l'autre, les autorités. Vamos a ver la teoría en esta mañana. Nous allons regarder la théorie matin. Mis hermanos lo tienen. Gloria a Jesús. Capítulo 4. Van a omitir en el capítulo 4. Es un ángulo que está siguiendo. Gloria a Jesús. ¿Sí? Alléluia. Amén, mi hermano, ¿entiende? Tout le monde gagne. El capítulo 4. Chapitre 4, Genèse, Gobierno humano. gouvernement humain. Alabanza al Señor.
Gloria a Jesús. En el español es la tercera dispensación. En espagnol, c'est la troisième dispensation. Hein? Este libro consiste de dos partes. Et le livre, ça consiste de deux parties. La primera parte es que donde usted ve esas pinturas, Première partie, c'est côté que vous avez image. pero más atrás usted ve la teoría. Et puis, puis derrière, vous avez une théorie. Amén. Esto es en la página. No veo página aquí. Página 19. Page 19. Los que tienen papiamento Mon qui gagne l'appartement, tienen solamente la teoría. vous gagnez seulement la théorie. Amén. Y pronto vamos a ver también el cuadro acá. Papiamentos capítulo 4, tercera dispensación, de 3 dispensación. Troisième dispensation, dans le chapitre 4. Amén. Español. ¿Lo encontró, hermana Mercedes? Tercera dispensación, página 19. Amén. Vamos a leer ahí. El diluvio duró en total 1 año y 10 días. ¿Ah, vos tenés? Et des livres là, il durait 1 an, 10 jours. ¿Vos tenés teoría? Non. Bueno, ¿vos tenés? Bueno, pidi da un tampoco. Hablez? ¿Vos tenés tampoco? ¿Atol? Non. El diluvio duró en total 1 año y 10 días. Des livres là, il durait 1 an, 10 jours. 7 meses desde que Noé entró en el arca. 7 mois depuis le Noé rentré dans le bâtiment. Amén. Cuando entró en el arca hasta que el barco quedó sobre el monte Ararat. Là que un bâtiment arrêté sous tête mon Arara, Amén. Pasaron 7 meses. il passé 7 mois. Y después 5 meses y 10 días Après 5 mois, 10 jours para salir del arca. pour sortir dans le bâtiment. El primer acto que Noé hizo Premier acte que Noé fait, cuando salió del arca, là qu'il était sorti dans le bâtiment, él ofreció un sacrificio al Señor. il offrit un sacrifice dans le Seigneur. Y este olor de ese sacrificio, el espíritu de esta ofrenda, Eh bien, sant, offrande ça, l'esprit, l'offrande là, agradó a Dios. c'est fait bon Dieu plaisir. Y Dios hizo un pacto con Noé. Bon Dieu, si un contrat avec Noé, Y Dios le ha prometido a Noé bon Dieu promet Noé, que no habrá ningún otro diluvio para destruir toda la tierra. pas jamais gain inondation encore pour détruire toute terre. Amén, hermanos. Y que todas las cosas son sujetas a Noé. Que toute bagaille doit soumettre en bas Noé. Igual que en el principio Dios sujetó todas las cosas a Adán, Même Jean, dans le commencement, bon Dieu fait toute bagaille soumettre à Adam. así también ahora Noé. C'est comme ça tout ça est dans Noé. Dios bendice a Noé y sus hijos. Bon Dieu bénit Noé à petit Léo. Dios los instruye para llenar la tierra. Bon Dieu instruit lui pour remplir terre. Alabanza del Señor. Y aquí Dios por primera vez Et puis là, bon Dieu comme première fois, le permite al ser humano comer animales. il permet l'homme manger bête. En el principio el ser humano era vegetariano, Dans le commencement, tout le monde était végétarien. pero desde Noé Dios permite al ser humano comer animales. Mais depuis dans Noé, bon Dieu permet pour le monde capable de manger toute viande bête. Y Dios introduce el concepto sagrado de la vida. Il demandait pour introduire un concept sacré de la vie. El que derrama sangre del ser humano, Monde qui verse sans un monde, su sangre será derramado. sans monde ça pour le verser tout. Amén. Y como señal del pacto que Dios hizo con Noé, Eh bien, comme un signe contrat avec Noé, puso el arco iris. il mettait un arc-en-ciel. Después de cada lluvia, Après chaque nuage qui paraît, sale arco iris. après chaque la pluie finit tomber, et puis on l'arc-en-ciel paraît. Es señal del pacto que Dios hizo con el ser humano. C'est un signe contrat que bon Dieu fait avec monde. Ahora es un nuevo comienzo. Qu'on est là, c'est un commencement neuf. Amén. Gloria a Jesús. Dios comienza de nuevo con el ser humano. Bon Dieu retourne recommencer encore avec l'homme. Dios tiene mucha paciencia, hermanos. Bon Dieu qui a un pile patience, frère Maxime. Yo. El hecho que tal vez en nuestras vidas De fait, peut-être même dans la vie, nous, no vemos la gloria de Dios, si nous pas gloire à bon Dieu, muchas veces le damos falta a tantas cosas. plusieurs fois, nous avons un pile fado. Es falta del hermano, C'est fado frère, la hermana, c'est faute sœur, el pastor ou bien pasteur. y tantas cosas, Un paquet de hermanos, bagailles. que son excusas baratas. Ça, c'est excuse bon marché. Samuel se levantó Samuel levé como un gran profeta de Dios comme gros prophète bon Dieu. bajo el ministerio apagado de Elí. En bas ministère, Élie qui était éteint. Si uno está en el lugar correcto Si on est en place correcte, y busca a Dios, et puis chercher bon Dieu, lo encuentra. il est capable de rencontrer. En mi trayectoria de cristiano, Dans un trajet de chrétien, había servicios que para mí era la gloria de Dios. il y a quelques services pour moi, c'était gloire à bon Dieu. Y otros salieron casi que se durmieron en el culto. Et puis l'autre sorti presque dormi dans ce service là. Amén, hermanos.
Lo que usted recibe de Dios ça que vous recevoir de Dieu, no depende de nadie. il pas dépend de personne. Depende de Il usted. dépend de vous-même. De manera como usted busca. Dépend des gens chercher. Nadie puede cerrar la puerta del cielo para usted. Personne ne va faire porte ciel là pour. Nadie le puede impedir entrar. Personne ne va empêcher rentrer. Nadie le puede estorbar. Personne ne va empêcher. Usted puede permitir, Ou même va permettre amén, al diablo diable là o instrumentos del ou bien diablo instrument diable estorbar a usted a entrar empêcher rentrer o recibir. ou bien recevoir. Pero Dios está allí Mais bon Dieu là, en medio de la prueba más fuerte, dans mi-temps épreuve qui petit, en medio de las decepciones, dans mi-temps déception yo, en medio de todas esas dans mi-temps cosas. tout bagaille ça yo, Dios siempre está ahí. bon Dieu est toujours là. Está Il ahí. est toujours là. Él no cambia. Il pas changé. Usted puede sentir usted mal en esa On prueba, va passer tout bien dans l'épreuve pero ça. Dios está allí como Mais- el poderoso Mais gigante. bon Dieu là, t'as cru un gros voyant. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen frère. Tenemos que aprender Nous devons apprendre a recibir de Dios directamente recevoir de Dieu directement. y no dejar las circunstancias Et pas que des circonstances yo, influenciar a nuestras vidas. influencer la vie nous. Esto lo digo para usted C'est ça moi dit pour. y lo digo para mí mismo. Alabanza al Moi dit Señor. pour moi-même même. Las pruebas a veces son fuertes. Épreuve que des fois yo dit en pile. Los ataques a veces son fuertes. Attaque que des fois yo dit. La decepción a veces es grande. Déception que des fois yo gros en pile. Amén, hermanos. Pero aún así tenemos que avanzar. Mais comme ça même nous devons avancer. Aún así podemos Comme avanzar. ça nous capables d'avancer. Aún así Dios dice que somos más que vencedores. Comme ça bon Dieu dit nous plus que vainqueurs. Aunque Judas, que estaba con Jesús, Même que Judas qui était ensemble avec Jésus, estaba ahí con Jesús. il était là avec Jésus. Jesús le escogió. Jésus choisit. Era un hijo espiritual de Jesús. C'est un petit spirituel de Jésus. Aunque traicionó a su maestro con un beso, Même s'il était trahi, mais il avec un beau. Jesús siguió adelante Mais Jésus il continue à avancer. para cumplir con la voluntad del Padre. Pour te accomplir à volonté bon Dieu. A su nombre sea la gloria. Y Dios, desde que entregamos nuestra vida al Señor, Bon Dieu, depuis le moment que nous remettons la vie dans le Seigneur, Él comienza un trabajo en nuestras il vidas. commence au travail dans la vie nous. Amén, hermanos. Y no nos dejó huérfano, Et il n'a pas quitté nous pour compte nous. mandó su Espíritu Santo. Il voyait Saint-Esprit, No nos dejó sin instrucción. il n'a pas quitté nous dans la destruction. Instituyó 5 ministerios Il a institué 5 ministères. y el de pastor Pasteur, para guiar a usted, pour guider, vous, para hacer un ayo para usted, pour faire un bagage pour, para instruir a usted. pour instruire. vous. Fue Dios quien pensó todo esto, hermanos. C'est bon Dieu qui commence le bagage ça. Yo. Pero la dificultad de Dios Mais la difficulté bon Dieu, para que el ser humano se entregue en las manos del pour Señor. l'homme, c'est là que vous pouvez remettre dans la main bon Dieu. Hay muchos que Dios puede usar, pero Dios no lo usa. Il y a un pile bon Dieu qui va utiliser, mais bon Dieu pas utiliser. yo. Porque desde la primera revelación que tienen, Parce que depuis la première rêve, yo gagne, piensan que ya no necesitan pastor, yo pensais que yo pas besoin de que pasteur. pueden actuar independientemente, Yo capable agir indépendant. que pueden hacer lo que quieran. Yo capable faire ça yo vle. Y Dios tiene que detener su mano. Mais bon Dieu besoin de camper main là. Por eso dice la Pour Biblia ça la Bible dit que a Pablo le fue dar un aguijón en su carne, et la Paul était déjà un homme de l'évangile la chair. porque Dios le mostró grandes cosas. Parce que bon Dieu montre un paquet de gros bagailles. Para él no pensar que es él, Pour ne pas penser que c'était lui-même. porque muy fácil el orgullo se levanta en nuestra vida Parce que c'est facile pour le gars venir dans la vie nous. para dar la gloria a Pour Dios. nous faire gloire dans bon Dieu. Dios nos tiene que mostrar Bon Dieu veut montrer nous que somos ser humano, que nous c'est monde. que somos polvo, Nous c'est poussière. que somos frágil, Nous fragiles. que el poderoso es Dios, Ce qui est puissance là, que c'est sin bon él Dieu. no somos nada, Dans hermano. lui-même, nous pas rien. A su nombre la gloria. Y así Dios comenzó otra vez C'est comme con ça la bon Dieu raza humana. recommencer encore avec race humaine. Y Dios instituyó Bon Dieu institue el gobierno humano. gouvernement humain. Ahora el ser humano era responsable Qu'on est là l'homme responsable para gobernar el mundo para Dios. pour gouverner le monde pour bon Dieu. Como nuestro hermano Andrew lo explicó, Tant que frère nous Andrew lui expliquer nous. Dios gobierna allá en los cielos Bon Dieu gouverne aller dans le ciel yo. y Dios dio autoridad al ser humano Bon Dieu bail l'homme autorité para gobernar aquí en la tierra, pour gouverner sous terre ça. para ser rey de esta tierra. Pour venir roi sous terre ça. Y por eso dice la Biblia que Dios es rey de reyes. C'est pour ça la Bible dit bon Dieu c'est roi des rois. Era la intención de Dios C'était intention bon Dieu. que nosotros, Dans nous-mêmes, con el respaldo y autoridad de Dios, avec support autorité bon Dieu. gobernar esta Pour tierra. gouverner terre ça. Amén, hermanos. Y vemos los hijos de Noé. Il doit avoir petit Noé yo. Por medio de ellos el mundo es repoblado otra vez. Par moyen de eux même le monde rejoint encore. Y comenzaron con el mandato de llenar la tierra. Ils ont commencé avec le commandement de remplir terre.
Ahora, después de esa experiencia Kounye del ya, diluvio, après expérience ça qui yo jwenn, ellos conocen a su Dios yo kon bon Dieu yo a. como un Dios de amor, Comme bon Dieu de l'amour, pero un Dios que castiga lo que es malo. mais bon Dieu qui a puni tout ça qui pas bon. Y un Dios que salva a los que creen. Bon Dieu qui sauve tout ça yo qui croit. Ellos vieron cómo toda la humanidad se perdió. Yo ouais comment toute l'humanité perdue. Alabanza al Señor. Con excepto de 8 personas. Avec exception de 8 moun. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Porque para Dios no es la multitud, Parce que pour bon Dieu, c'est pas un full moun, es la obediencia al Señor. mais c'est obéissance dans bon Dieu. Hay gente que prefiere una iglesia grande, Gen moun qui préfère gen une grosse église, lleno de gente no salvada. plein moun qui pas sauvé. Amén, hermanos. Pero Dios mató casi toda la humanidad y salvó solamente a 8 personas. Mais bon Dieu, tout est presque toute l'humanité de sauver seulement 8 moun. Y empezó de nuevo. Il recommence encore. Dios no salta ciertos pasos. Bon Amén. Dieu pas sauté une série de pas. Cada uno de nosotros tenemos que pasar un proceso de preparación Chaque une nous besoin passer dans un procès de préparation. de A hasta Z. Sorti dans A, arriver dans Z. Amén. La Z también. Se dice Y Z, Z. ¿no? No, porque Z es aceite, ¿no? Pero A hasta Z. Dans A, arriver dans Z. No Z de carro, amén. Z de Z. Amén, hermanos. Amen. Y no salta ninguno. Il pas sauté ni yon nan yo. Hay gente que quiere saltar de A y ir hasta D. Gen moun qui sauté sorti dans A, sauté arriver dans D. Tiene que pasar por B, C. Ou de passer dans B, C. Amén, hermanos. Y Dios empezó de nuevo con la humanidad. Bon Dieu recommencer encore avec l'humanité. Vieron el pecado Et ouais, péché, y vieron también la gracia et puis ouais, tout grâce. obrar en el mundo. Tap travail dans le monde. Y así tuvieron temor. C'est comme ça que tu es craintif. Su temor aumentó. Craintif vient augmenter. Un fe más profundo. Ils ont la foi plus fond. Amén. Y ahora ellos tienen la obligación, Qu'on y a une como obligation, nosotros hoy en día, tant que nous-mêmes, je le dis, de servir a de Dios, servir bon Dieu, de adorar a Dios, de adorer bon Dieu, de obedecer a Dios. de obéir bon Dieu. Amén. Pero después de no mucho tiempo, cuando el mundo comenzó a repoblarse otra vez, Mais après, là, qu'il dit en pile, là, que le monde recommence encore, vemos que la maldad otra vez se introduce en el mundo. nous, la méchanceté retourne, venir dans le monde encore. Ahora pregunto, ¿cómo puede ser? Quand on a posé la question, comment ça s'est fait? Dios destruyó toda la maldad, ¿o no? Quand bon Dieu détruit toute méchanceté, oui ou non? 8 personas se salvaron. 8 moun sauvés. Pero cuando fueron multiplicándose, Mais là, qu'ils ont commencé à multiplier, otra vez la maldad. ¿Cómo puede encore ser? méchanceté. Comment ça s'est fait? ¿De dónde vino esa maldad? Qui côté méchanceté ça a sorti? ¿Quién me puede decir? Qui est capable de dire Hermana ça? Dilia. Dios destruyó el mundo con la maldad, ¿o no? Y ahora cuando van multiplicándose esos 8, Quand il y a pendant 8 moun, ça a commencé à multiplier, vemos otra vez la maldad nous ahí. retournons, ouais, encore méchanceté là. ¿Cómo puede ser? Comment ça s'est fait? Hermana Dilia, dele el micrófono. El pecado de nuevo. ¿Cuál pecado? Dios no mató a todos los pecadores. Sí, pero el mundo sigue pecando. Dele el micrófono que hable porque la gente... Pero el mundo siguió pecando. ¿El mundo? ¿Quién es el mundo? ¿Los hijos de Noé? Sí, ellos siguieron yéndose y entonces pecaron de nuevo. Hermana Reina. Serena. Gloria a Jesús para siempre. Alabanza a Jesús. Sigue alabando a tu Dios, hermanos. Continuez de louer bon Dieu. Dios está aquí. Porque somos descendientes del pecado y eso lo llevamos en la sangre. Amén. Amen. C'est descendant péché. Aunque se escondieron, se metieron en el arca. Même si yo entré dans l'arche là, Cuando ellos entraron en el pendant arca, yo entré dans le bâtiment, el pecado entró con ellos. péché entré avec eux. Está en este cuerpo. Parce qu'il a encore ça. Amén, hermanos. Por eso a veces hay cristianos que se Vous frustran laissez ça, des fois, il y a un chrétien qui est frustré. y escogen para no servir a Dios. Yo choisi pour pas servir bon Dieu. Escogen para estar entre los mundanos. Yo choisi pour aller dans le monde. Porque uno puede salir de un ayuno de 3 días Parce que on va sortir dans un jeûne pendant 3 y jours, de repente viene una tentación sans attendre une tentation y venir. uno puede sentirse atraído Pour qu'on va sentir attention râler. porque estamos en este cuerpo, Parce que nous n'avons encore ça. en este cuerpo pecaminoso. Encore péché ça. Amén, hermanos. Por eso dice Gálatas capítulo 5 Dans ça, Galates 5 que dit, tenemos que caminar nous devons marcher y vivir y vivre en el espíritu en esprit para no satisfacer los deseos de la pour ne carne. pas satisfaire des désirs chers. Amén, hermanos.
estaban allí protegidos en el arca, Yo te protégé dans l'arche là. pero ahí dentro estaba el pecado con ellos. Mais là, en dedans dans l'arche, ça a péché avec eux tout. Lo transportaban con ellos. Yo transporté l'ensemble avec eux. No sé si aún existe esa iglesia. Moi pas connais si jusqu'à présent l'église a existé. Que ellos alquilan un barco allí, no sé cuál barco, Yo loué un bateau là, pas connais qui bateau. y ellos solo suben ese barco. Yo même seul entré dans bateau là. Y allí tienen fiestas y bailan, dice cristianos uno con otro y no hay un ambiente sano. Et puis là, en fait, yo dansé, yo dit c'est chrétien yo Un lugar donde el diablo le gusta estar, Yon côté que le diable a remédié, amén, es donde hay cristianos. c'est côté que chrétien. ¿O no, hermano? Oui ou non? Alabanza a Jesús. Él sale en la cámara, usted lo ve, hermano Axel. Entonces hay que moverlo para acá, entonces, ¿no? Gloria a Alléluia. Jesús. Amén, hermanos. Amen. El diablo le gusta estar. Si vamos todos en un barco solo, gloria a Dios, ningún mundano, nosotros cristianos. Si nous allons dans un bateau, côté que Cada uno que entra. Uno va ahí. Aquí bana. Aquí nan. Aquí. Parece Voy- la primera voy- vez que estamos haciendo esto. Perdón. Arriba Gloria a Señor. Jesús. Bon. Alléluia. Amén. Dios sabe que mi paciencia no es tan. Y Dios me prueba todos los días, toda la Amén. semana. Amén, para tener más paciencia. Amén, gloria a Jesús. Yeah. Dios es bueno, esta carne, ¿no? Alléluia. Amén, hermanos. Filmamos toda la semana y él tiene que salir. Pero, amén, gloria a Dios. ¡A su nombre! Entramos en ese barco nosotros. Nous entré dans le bateau. Hermana Mercedes entra ahí danzando, C'est monsieur qui rentré là, a commencé à danser. pero su carne entra con él. Parce que Shelly rentré ensemble Con avec ella. elle. Amén, hermanos. En ese barco de cristianos solamente. Dans le bateau chrétien seulement ça. Ay. Amén. Está ahí el pecado, Yo là, il y a péché, el demonio démon, y el diablo. et puis diable. Y se ¿ustedes vieron ese clip de esa muchacha flaca que canta la lengua? ¿Cómo se dice? Ou qu'on regarde des ¿Ustedes vidéos, lo vieron? jeune fille qui chantait Amén. langue. Y me imagino todos esos cristianos en el barco bailando la lengua ahí. Moi, imaginez, tout le monde dans le bateau commence à danser là, contrôler la langue. Y el diablo con ellos ahí. Et puis diable ensemble avec eux là, tout. Amén, hermanos. Ellos transportaron el pecado. Tenían un cuerpo pecaminoso. Yo te gagné un corps péché, yo transporté péché. Amén. Sus hijos nacen pecadores. Petit yo fait péché, Alabanza a Jesús. Pero son inocentes. mais en el yo Señor. innocent dans le Seigneur. Y por eso cuando multiplicaron, C'est vrai, ça allait commencer à multiplier. amén, siempre habrá una generación que no quiere escuchar de Dios. Toujours parler de une génération qui parle l'étendue de bon Dieu. Alabanza a Jesús. Y la maldad se Et aumentó. puis méchanceté augmentée. Amén, hermanos. Seguimos aquí. On continue là. Su obligación era obedecer, adorar y servir a Dios. L'obligation c'était obéir, adorer bon Dieu. Sigue alabando a Dios, hermanos. Continuer louer bon Dieu, frère. Pero después de un tiempo, Mais après un temps, la maldad se aumentó. méchanceté augmentée. Amén. Y el ser humano se volvió enemigo de Dios. L'homme retourné vient l'ennemi bon Dieu encore. Y Dios siempre tiene un propósito con la humanidad. Bon Dieu toujours qui a un plan avec l'humanité. Dios tiene un propósito con tu vida. Bon Dieu qui a un plan pour la vie. Dios no te salvó para que usted trabaje toda su vida y después morir y sin lograr nada. Bon Dieu pas sauvé pour travailler pendant toute la vie ou mourir et puis sans pas arriver dans rien. Dios le llamó con un propósito. Bon Dieu relève pour un bi. Cada uno de nosotros, Chaque une nan nous là. amén, tenemos un lugar en el plan del Señor. Nous avons place dans le plan Seigneur. Alabanza al Señor. Y Dios tiene un propósito en ese tiempo con el mundo. Bon Dieu te un plan dans le temps ça avec le monde. Alabanza a Jesús. Pero ellos se volvieron contra Dios y contra el propósito de Dios en la tierra. Mais tu es retourné encore contre bon Dieu, contre le plan bon Dieu sous terre. ¿Y cómo se llamaban los tres hijos de Noé? Comment tu es les trois petites Noé? Hermana Mercedes, ¿cómo se llamaban los tres hijos de Noé? Alabanza a Jesús. Una vez más. Fe. Amén. Cam, Sem, Japhet. Sem, Cam y Afet. Alabanza a Jesús. Y de ellos se llenó la tierra otra vez. Et puis c'est pas moi de eux même terre retourné rempli encore. Y vamos a ver ahora la profecía de Noé para sus hijos. Qu'on a nous parle la prophétie Noé pour petit Lio. Amén. Los que están en papiamento es párrafo 4.3. Noé profetizó a sus hijos Noé te prophétisé dans petit Lio. y a sus descendientes. Dans descendant Lio. Recibieron regalos como bendición de Dios Yo recevoir cadeau comme bénédiction bon Dieu y castigos por sus hechos y sus maneras de ser. et punition pour ça qu'ils ont fait, gens qui ont yé. Dios dijo a Noé, profetizó a su hijo Cam. Bon Dieu pour Noé prophétisé à petit Cam. Amén.
que él sería una raza que iba a servir a sus hermanos. Il va c'est une race qui va le servir frère yo. Muy importante, hermanos, de Très, entender esto. très important frère pour nous comprendre ça. Noé tuvo 3 hijos, Nous te gen 3 petites, 2 eran blancos, 2 te blanc, 1 era negro. une te noir. Imposible. La Impossible. mujer de Noé le puso cachos. Et peut-être madame Noé te mette un con là. No, hermanos. Non frère monsieur. Amén. Todo es posible. Tout bagay possible. Todos nosotros vinimos de Adán y Eva. Nous tous nous venons de Adam et Ève. Eva no tuvo la oportunidad de cometer adulterio porque no había más hombre en la tierra. Amén. Et on pas une opportunité pour te commettre adultère parce que pas de l'homme, l'autre garçon encore sur terre. Porque somos uno. Parce que nous sommes seuls. Este hijo de Noé Eh bien, petit Noé ça, era moreno, qui était en noir, o cosita, o negro. noir ou bien noir. Amén. Y Dios recibió la profecía Il recevoir prophétie, que iba a servir a sus hermanos. il pral servir frère yo. Escuche bien, Écoutez bien. servir, Servir, no esclavo. c'est pas esclave. Son 2 cosas diferentes. C'est deux bagages différents. Amén, hermanos. ¿Están conmigo? Los descendientes de Sem serán benditos. De ses descendants Sem gen pour bénir, Amén. Ellos, Dios estará en medio de ellos. bon Dieu était dans mi-temps yo. Y los cananeos Et puis cananéo, serán sus servidores. c'est eux même qui va servir yo. De Cam vinieron los cananeos. Cam tuvo un hijo que se llamaba Canaán. Et race cananéo sorti dans Cam, Y de allí los cananeos. et puis c'est là nous cananéo. Y en la profecía de Noé Et bien prophétie Noé, dice que los hijos de Cam, los cananeos, les petits am Cam qui c'est dans cananéo, iban a servir a Sem. il pral servir Sem. Amén. Gloria para el Señor. Yafet será engrandecido. Japhet gen pour enlever. Y vemos que la historia cumple esto. Noé que pour histoire il accompli avec ça. Alabanza a Jesús. Vemos que la historia nos muestra Noé que histoire a montré nous, que la descendencia de Cam descendant Cam, al final se establecieron en África y Arabia. à la fin, il est établi en Afrique, dans l'Arabe. Amén. Los descendientes de Sem Et puis descendant Sem, se establecieron en Asiria, en ese Yo- ambiente. ambiance là, il est établi là dans Asie. Y los de Yafet Sa famille Japhet, en Asia Menor y en Europa. dans Europe, en Europe. Así Dios cumplió C'est comme ça, bon Dieu se cumplió la profecía de Dios. C'est comme ça, bon Dieu accompli prophétie. Amén. La repoblación de la tierra aconteció conforme Dios dio la profecía a Noé. Et la population, bon Dieu, l'y accompli, Jean que bon Dieu était prophétie à Noé. Era la voluntad de Dios C'était volonté, bon Dieu, para el ser humano llenar la tierra. pour l'homme de remplir terre. Amén. Porque Dios creó la tierra para que sea lleno del ser humano. Parce que bon Dieu créé terre pour te plein avec monde. Pero en vez de obedecer a Dios, Mais au lieu d'obéir, bon Dieu, hacer la voluntad de Dios, faire volonté, bon Dieu, el ser humano siempre va contra la voluntad de Dios. l'homme toujours aller contre volonté, bon Dieu. ¿O no, hermano? Oui ou non? ¿Usted no va contra la voluntad de Dios a veces? Ou pas contre volonté, bon Dieu, des fois? Y a veces piensa que está justificado para ir en contra de la voluntad de Que Dios. des fois, on pense que on même justifier pour capable contre volonté, ¿Y bon por Dieu. qué piensa que está justificado? Pour qui ça pense qu'on va justifier? Porque el diablo le trae cosas a su cabeza y usted piensa que su actitud es correcto para actuar en contra de la voluntad de Dios. Parce que le diable a venu avec un paquet de bagages dans tête là, et puis bon, yon l'autre habitude pour actuer, agir contre volonté, bon Dieu. Pero al final está en contra de la voluntad de Dios. Et puis à la fin, c'est contre volonté, bon Dieu. Nuestro hermano Daniel. Frère nous, Daniel. Pastor, me di tres yo di Noé, quem dapat après tout? Cam. Danke. Amén. Cam estaba en chico loco nosting. Amén. C'est Cam qui était noir, qui a une belle couleur nous gagne. Y no señor más que era tu más ese. Puis nous parlons ça. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. En vez de hacer la voluntad de Dios, Au lieu de faire volonté, bon Dieu, otra vez el orgullo humano, encore, orgueil, moun, el deseo egoísta désir égoïste, de hacer un nombre, de amén, faire un homme, de ser reconocido. de reconnaître. El ser humano, Et puis l'homme, su orgullo es terrible orgueil est terrible. y roba la gloria a Dios. Il volé gloire à bon Dieu. Hoy día usted ve tantos profetas Je ne sais pas un paquet de prophètes, que dan profecía, il y a des prophéties. que fabrican profecía, Ils hermanos, fabriqué para prophéties ser pour popular. capable populaire. Amén, hermanos.
Y ellos se reunieron en Sinar Et puis ils étaient réunis ensemble dans Sina. y planificaron construir una ciudad, Ils ont planifié pour construire une ville. un torre grande, Ils ont un gros tour de Babel. y para ser famoso. Pour avoir un pile de relation. Amén. Dios les dijo Dios les dijo a Noé, bon Dieu dit Noé. amén, cuando Noé bajó del arca, Les que Noé dans l'arche là, hizo un altar, il fait l'hôtel. pacto con Dios, Un contrat avec bon Dieu. arcoíris, Ils ont arc-en-ciel. y Dios les dijo, fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Bon Dieu dit il fait petit, il fait un pile petit, puis de sous terre. Alabanza al Señor. Pero ¿qué dijeron ellos? Pour qui ça lui dit ça? Amén, hacemos un torre, Il dit là, pour faire construire un gros tour de Babel. edifiquemos una torre, Nous pourrons faire ça. hagámonos nombre En nous faire un nom. por si fuéramos esparcidos. Pour si en cas nous allons disparaître. Dios les dice, llenad la tierra. Bon Dieu dit remplis terre. ¿Y qué dicen ellos? Et bien, qui ça veut dire? No, Non. vamos a hacer un torre. En nous allons construire un gros tour de Babel. Si por si acaso ese Dios, Pour si en cas, et bon Dieu ça. o tal vez en ese tiempo tienen sus líderes, Peut-être dans le temps ça a un leader. si acaso ese líder Si en cas leader ça. nos quiere esparcir, Si il veut de blayer nous. desde lejos podemos ver la torre y regresar. Depuis bien loin, les nous ouais en tête force ça, tout le Babel là, nous allons retourner encore. En contra de la voluntad de Dios. Ça c'était contre volonté bon Dieu. Amén. Había peligros de ser, ¿cómo se dice? Pioneros. Tu as un danger pour être capable espion. No. Pioneros, a gente que empieza de nuevo. Pour monde qui recommencer encore. Ahora el mundo está habitado, pero antes había más bosque que lugar poblado. Et coulier là, il y a un pile côté pour habiter, mais longtemps tu as un pile, Y había animales feroces. tu as un bête féroce, bête méchant. Entonces estar junto era más protegido, un ambiente más favorable. Et bien là qui sont ensemble, ou plus protégé, il y a une ambiance qui est plus favorable. Para separarse de ahí, ir a un lugar, Pour séparer là, aller de l'autre côté, cortar los árboles y comenzar de nuevo, couper, boire, recommencer encore, no quisieron hacer eso. ils n'ont pas voulu faire ça. Quisieron quedarse juntos, Ils voulaient rester ensemble, protegidos. protégés. Amén, hermanos. Pero tenemos que obedecer a Dios. Mais nous devons obéir bon Dieu. Pero párrafo 4.5. Ellos desobedecieron al Creador Ils ont désobéi créateur. y construyeron un torre Ils ont construit tout le Babel là, muy alto. très haut. Y Dios confundió sus lenguas Et puis bon Dieu te confond langue yo. de los que estaban edificando el torre. De tout le monde qui t'a construit tout le Babel ça. Ellos, y vamos a ver los textos en la Biblia. Nous parlons de verset dans la Bible. El pueblo era uno. Peuple là c'était un seul peuple. Cuando somos unos, podemos lograr lo que nosotros queremos. Là que nous sommes un seul peuple, nous capables de réussir ou bien arriver dans ça que nous voulons arriver. Amén, hermanos. Y para ser uno, Pour nous faire un seul, se necesita humildad. nous avons besoin d'humilité. Para ser uno, Pour nous faire un seul, se necesita hacer guerra contra el orgullo. nous avons besoin de faire guerre contre l'orgueil. Para ser uno, a veces hay que soportar. Pour nous faire un seul, que des fois nous devons supporter. Hay gente que no soporta. Il y a des gens qui ne pas supporter. No importa que con su actitud alguien va al mundo, no viene más a la iglesia. Ça n'a pas importé, lui, un monde avec habitude, un monde sorti dans l'église, il ne pas retourner encore. Pero quieren su derecho. Mais il veut droit. Amén. Gloria a Jesús. Le voy a decir a Mercedes esto. Et mon frère dit, c'est des pareil ça. Yo no tengo miedo de nadie, hermano. Moi, pas peur personne, frère, c'est mieux. Amén. Pero respeto a todo el mundo Mais je respecte tout le monde. y sé que Dios me ha llamado con un propósito. Parce que je connais que bon Dieu relève pour un bi. Y a veces sacrificamos. Et il y a des fois nous faire sacrifice. A veces soportamos. Il y a des fois nous supporter. A veces lloramos en nuestro cuarto. Il y a des fois nous crier dans la chambre. Amén. Pero seguimos amando. Mais nous avons continué à remettre. Alabanza a Jesús. Seguimos con el trabajo del Nous avons Señor. continué avec le travail Seigneur. Sabiendo que no tenemos lucha contra carne y sangre. Pendant nous connaissons pas avec monde nous pour nous gommer. Sabemos que la salvación de esa alma es más importante de lo que tal vez me hacen a mí. Nous connaissons que salut, nom, salut plus important que ça qu'il fait maintenant. Miren lo que hicieron a Cristo. Regardez ça qu'il fait Jésus-Christ. Él tenía toda razón, hermanos, Il a toute raison, frère. de vengarse y hacer tantas cosas. De vengeance contre toute bagaille ça. Pero eso no contribuía, ¿le dije bien? Amén. Mais ça va contribuer A la causa de pour Dios, t'arriver dans la cause, bon Dieu. que es la salvación de la humanidad. Salut l'humanité. Bueno, para alabar al Señor. Amén, hermanos. Y la Biblia dice La Bible dit, que tenemos que
dar más atención al prójimo que a nosotros mismos. Nous devons plus attention à prochain nous que nous-mêmes. Considerar al otro. Considérer l'autre. Yo. Por eso dice Juan, en 1 de Juan, C'est ça dans 1 Jean dit, capítulo 4, chapitre 4 là. si no amamos a nuestro hermano, no podemos amar a Dios. Si nous ne sommes pas capables de frères, nous ne sommes pas capables de bon Dieu. Dios amó a Judas. Bon Dieu remet Judas. Dios no quería la muerte de Judas. Bon Dieu pas voulu la mort pour Judas. Dios le dio oportunidad. Bon Dieu bali opportunité. Le dolió a Dios cuando Judas se ahorcó. Ça te fait bon Dieu mal en pile que Judas te prend tête. Aunque Judas le entregó con un beso, Même le Judas te trahi avec un beau, estaba al lado de il él. te bon côté. Eso duele, hermanos. Ça fait mal en pile. Amén, hermanos. Para los pastores también. Pour pasteur tout. Los que Dios le da bajo su ministerio. Et ça que bon Dieu bali en bas ministère Para levantarlos. pour lever Y verlos crecer. pour yo grandir. Darles confianza. Ba yo confiance. Darles parte de su vida. Ba yo partie de la Y ville. después esas mismas personas Et puis après même moun ça hablar mal de a él. parler mal de lui. Pero no es lo que lo que yo quiero, eso es importante. C'est pas ça que moi voulais, c'est ça qui est important. Importante es la salvación de cada uno. Important c'est délivrance nous chaque. Y por eso a veces uno sufre esas cosas C'est pour ça que des fois on moun souffre de bagages ça yo. para la causa de Cristo. Pour cause Jésus-Christ. Amén, hermanos. Uno sabe, Il nous connaît, sigue amando, continue à y aimer et sufre, puis souffrir. porque es la intención que cada uno llegue al cielo. Parce que c'est intention pour chaque une de nous arriver dans le ciel. Y si nosotros un día no podemos hacer eso más, Et puis si un jour nous pas capable faire ça encore, no podemos ser líder nous pas capable leader ni pastor. ¿Cuándo podrá ni alabar al Señor? pasteur. Dios confundió sus idiomas. Bon Dieu confond le langage yo. Eran uno. Yo te yon seul. Si podemos ser uno en esta Si iglesia, nous capable faire yon seul dans l'église, si logramos ser un solo pueblo, si nous arrivons faire yon seul peuple, esta isla será ganada así. l'île ça la joindre comme ça. Amén. Porque Dios no puede derramar su gloria donde hay desunión. Parce que bon Aleluya. Dieu pas capable descendre gloire li côté que gagne des unions. Si podemos madurar, Si nous capable gain maturité, aceptar nuestra prueba accepter épreuve nous. y siempre decir, no tenemos lucha contra carne ni sangre, Pour nous toujours dire que c'est pas avec moun nous pour nous goumer, pero contra los poderes de la oscuridad. mais contre pouvoir yo qui n'a fait noir. Podemos ser uno en el Señor. Nous capable c'est yon seul dans Seigneur. Amén, hermanos. Hasta aquí, hermanos, Jusque là frère Semio, toda la humanidad tenía un idioma, una idioma. toute l'humanité te gagne ou bien gagné yon seule langue. Estaban construyendo. Yo t'a construit. Pásame el blog, Rafael. Et bam prends bloc là pour moi Raphaël. Hermano, pásame el martillo. Frère bam matoa De repente, sans attendre. geef me de blok, Rafael. Bam blog en anglais. Bam ¿Qué dices? qu'est-ce que ça dit? De hammer, de hammer. Hammer. Mato bien en espagnol. Pastor se vuelve loco. ¿Qué es hammer? Qui ça qui hammer Dios mato? cambió su idioma Bon ahí. bon Dieu changer langage là. El uno no entendía el otro. Yon pas qu'à comprendre l'autre. Amén. Pensó que le decía cabeza grande Il pense peut-être capable de dire gros tête. y le manda con el blog ahí. Même côté aller tirer long coup de bloc. Amén. No pudieron ser uno más Nous pas capable c'est yon seul encore. porque no entendían el uno y al otro. Parce que yon pas capable de comprendre l'autre. Y ahí se separaron. Et puis c'est là yo séparé. Dios sabe Bon Dieu connaît. cómo meternos en un camino Là que nous mettez nous dans le chemin. para al final Mais à la fin, obedecer a Dios. obéir bon Dieu. Nos man Daniel. Alléluia. Et d'abord, tu as un solo idioma arabe ou hébreu. ¿Con? Et d'abord, tu as un solo idioma. Nous sommes ça, c'est d'abord arabe ou hébreu. Unidos, tienen 3 idiomas básicos. Tu as 3 langages basiques. Amén. Malese un camino. Anto fodi nang tur idioma nang abini. C'est depuis dans 3 langages ça, tout langage venu. El hebreo no existía en ese tiempo. Dans le temps ça, hébreu pas existé. Había 3 idiomas básicos Tu as 3 langages basiques. y de ahí vinieron todos los otros idiomas. Solamente el parlamento existía en ese tiempo, pero los demás. No, el hebreo no existía en ese tiempo. La langue hébreu pas existé dans le temps ça. Amén. Los hebreos comenzaron, vamos a ver después en el tiempo de Abraham, ahí comenzó con la raza hebrea. C'est Amén. dans le temps Abraham, langue hébreu commencé. Pero no sé dónde lo leí esta mañana, no sé si está ahí, Moi j'étais le matin, qu'on y a moi pas. que había tres tipos de idiomas. Tu as 3 types de langages. ¿Cómo? Y creol. Amén, gloria a Dios. Amén. Gracias, hermana.
Papiamento, creole y español. Espagnol, papiamento créole. Pero los que tienen en español, Mais pour moun qui gen livre en espagnol, en la página 19, allí les lo explica. dans page 19 là, il explique. Alléluia. Alabanza, Jesús, alábate Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Alléluia. Los que tienen este libro de página 29, Et pour moun qui gen livre dans page 29, amén, lo que se ilustra ahí, uno lo puede ver ahí con más detalles. ça qui est illustré en l'air, on va voir avec plus de détails. Después, el próximo domingo les voy a dar los 3 idiomas que existían en ese tiempo. Yo Semaine leí, prochaine, nous allons avoir 3 langues qui existent dans le temps. Ça. leí en esta mañana, pero no lo encuentro ahora. On te lit le matin, mais qu'on n'a pas songé ça encore. Si vamos a Génesis 9, Si nous allons dans Genèse chapitre 9, si no hay pregunta en esta mañana, si pas une question matin, hein? amén, pues la dispensación de gobierno humano Eh bien, dispensation, gouvernement humain, comienza con Noé y sus hijos commence avec Noé et petit Léo, y reciben un mandato ils recevoir un de commandement, llenar la tierra, someter la tierra remplir terre, bien soumettre terre, y fallan a Dios, et puis ils faillent bon Dieu, construyendo el Torre de ils Babel. construisent la ville de Babel là, Ahí Dios confunde sus idiomas, su lengua, et puis c'est là, bon Dieu confond le langage, yo. y el juicio es el juicio de Babel, Jugement, c'est jugement de Babel. la dispersión. Esparcí. Ok, bon Dieu blanc, bon Dieu séparé. Yo. Amén. Génesis capítulo 9. Genèse chapitre 9. Dice allí que bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y los dijo fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Bon Dieu bénit Noé à petit Léo, li dit yo, fait petit, fait en pile petit, mettez sous terre. Mismo mandato de Génesis 1:28 que Dios le dio a Adán y Eva. Même mandat dans Genèse, côté que bon Dieu te bail Adam et Ève là. Alabanza a Jesús. Si vos tienes texto de mañana, vamos a nang ahora. ¿No buscan nang? No, ok. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. C'est pour tous les animaux sur la terre, tous les oiseaux qui dans le ciel là, toutes bêtes vivantes qui sur la terre, tout poisson qui dans la mer, baisser tête devant nous. C'est pour yo paix nous, mais ban nous pouvoir sur tout. Amén, hermanos. Entonces ellos no tenían que tener miedo Eh bien, pas de besoin de paix, de emprender cosas nuevas, de recommencer bagaille neuf encore, ciudades nuevas para ou Dios, bien la ville neuve pour bon Dieu, porque Dios le ha prometido a ellos parce que bon Dieu déjà promet yo, que Él los va a proteger. il va protéger yo. Amén. Que el mundo animal tenía que someterse a ellos. Le monde et toute bête besoin de soumettre en bas main yo. Versículo 3 de Génesis 9. Verset 13 dans Genèse 9. Y si hay pregunta, alza tu mano en esta Si mañana. vous avez une question, levez main au matin. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Verset 3. Kounya nous gen doit manger toute qualité bête vivant cap marcher, toute qualité feuille verte, moi ban nous tout pour nous manger. Ahí Dios da al ser humano el permiso de comer carne. C'est là bon Dieu bail l'homme permis pour capable manger viande. Pues la primera vez que Noé probó carne fue después del diluvio. Eh bien première fois Noé était essayé manger viande, c'était après déluge là. Amén, hermanos. En el versículo 4 Dios pone una condición. Dans verset 4, bon Dieu mettait une condition là. Y aquí es la confusión de los testigos de Jehová. Là, c'est la confusion témoin de Jéhovah. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Mais il dit, tant seulement, c'est pas pour manger viande avec tout sang là-dedans. En Hechos capítulo 15, Dans Travail, chapitre 15, los apóstoles, apôtre, amén, le mandan un mandato para los gentiles yo voye un mandat pour moun qui pas juif yo. que tienen que abstenerse de sangre. Yo doit
kembe yo de manger sang, yo pas de manger sang. Y los testigos de Jehová tomaron este texto y lo sacaron de su contexto. Eh bien, témoin de Jéhovah prend verset A, yo retire yo prend un texte, yo retire le contexte. Porque allí se hablaba de sangre de animales. Parce que là parlait de sang bête. Que no podía comer la sangre de Yo animales. pas gen doit manger sang bête. Les dijo a ellos que no hay que mantener la ley, Les dit yo pas gen doit kembe loi, pero tienen que abstenerse de sangre. mais yo pas gen doit manger sang bête. Amén. Uno no puede comer el animal con su Le sangre. monde pas gen doit manger un bête avec tout sang là-dedans. Uno no puede comer sangre. On pas capable manger sang. Eso es muy importante. C'est très important. Es pecado ante Dios. C'est un péché devant bon Dieu. En el versículo 5, Dans verset 5. porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. Comprendre ça bien. Si un monde touye nous, m'a fait rendre moins compte. M'a fait toute bête qui touye nous rendre moins compte tout. Tout monde qui touye monde pareil yo, gen pour yo rendre moins compte. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Si un monde touye yon monde, yon l'autre monde gen pour touye le tout. Amén. Ahí Dios instituye un regla muy importante. C'est là bon Dieu mette une règle qui est très importante. Si alguien derramare sangre, Si un monde touye yon monde, si alguien quita la vida de una persona, si un monde rete la vie yon monde, esa persona tendrá que morir. monde ça doit mourir. Amén, hermanos. Mas vosotros fructificad, multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Nous-mêmes, c'est pour nous faire petit, en pile petit, faire en pile petit, gagner comme nous tout partout sur la terre, pour petit nous yo toujours faire en pile petit tout. En el versículo 8 dice Dios que Dios habló con Noé. Dans verset 8, bon Dieu parlait avec Noé. En el versículo 9, Dans verset 9, Dios le dice, yo establezco mi pacto con vosotros bon Dieu dit, il va mettre un contrat ensemble avec nous, y con vuestros descendientes avec descendants nous yo, y con todo ser viviente. avec toute bête qui bagaille qui vivant. En el versículo 11 dice, Dans verset 11, il dit, estableceré mi pacto con vosotros vous va passer un contrat avec nous. y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Moi promettre nous pour ne pas jamais voir go inondation encore pour détruire tout le monde avec toute bête vivant yo. Comme ça, pas jamais gen go inondation encore pour ravager la terre. Dios dice aquí, Bon Dieu dit là, ha prometido algo aquí, il fait une promesse là. que no va a destruir más el mundo con diluvio. Il pas détruire la terre encore bien le monde pour délige. Ahora pregunto, Qu'on y a une question. ¿cómo puede ser que hay lugares que el tsunami cubre todo un lugar, un país? Comment ça fait faire parce qu'il y a un tsunami qui couvre tout un côté, un pays. Amén. Había 2 veces temblor en Curazao Tu as deux fois tremblement de terre dans Curaçao. y temían por un tsunami. Yo peur pour peut-être un tsunami qui va venir. ¿Cómo usted relaciona eso con lo que Dios dice aquí en su palabra? Comment on peut faire relationner ça avec ça que bon Dieu dit dans la parole là? Hermano Alquilino. No el mundo. Amén. Dios dijo que el mundo no será destruido por el diluvio, Il dit le monde pas détruit encore avec inondation. pero un tsunami puede limpiar a Bonaire. Mais il y a un tsunami capable de nettoyer bon aire. Amén, hermanos. Por eso tenemos que estar preparados C'est pour ça nous devons toujours préparer, siempre, toujours préparer. cada día. Chaque jour. Usted no sabe el día ni la hora Parce que pas connaît qui est qui jour. en el cual Cristo vendrá a la tierra Qui est que Jésus capable de venir sur terre o en el cual un tsunami pasa de allá para allá. ou bien qui est un tsunami capable de sortir l'autre bord venir ici. Amén, hermanos. Tenemos que estar preparados. Nous devons toujours préparer. 12. 12. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. Bon Dieu dit encore, contrat m'a passé avec nous ensemble avec toute bête vivant qui est là avec nous yo. Mi arco he puesto en las nubes. M'a mettre la cancel moi dans ciel là. Versículo 13. Verset 13. El cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Moi passé avec la terre. C'est va contrat moi. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Chaque fois m'a fait nuage yo commencer sembler la cancel là va apparaître dans ciel là. Y me acordaré del pacto mío. Laisse ça a changé contrat moi avec nous. Amén, hermanos. Entonces el pacto que Dios hizo con Noé Eh bien, contrat que bon Dieu fait avec Noé al salir del arca, pour le sortir dans l'arche là. por primera vez vieron el arco iris, Comme première fois yo la cancel, el Regenboog,
L'arc-en-ciel, no existía antes. pas existé ça longtemps. Entonces, cuando usted ve ahora el arco iris, Parce que là que vous voyez l'arc-en-ciel, amén, tal vez los científicos tienen una explicación. Y si peut-être la science capable de gagner une explication pour ça. Dios lo puso ahí Bon Dieu mettez là como señal comme un signe que cuando Dios ve eso, là que bon Dieu ouais ça. no va a destruir el mundo más con agua. Il pas détruire le monde encore avec l'eau. Versículo 18, Verset 18. la embriaguez de Noé. Dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Il dit, mais petit Noé qui était sorti dans le bâtiment, Sem, Cam et Japhet. Cam es el padre de Canaán, Cam c'était papa Canaan. y de ellos fue lleno la tierra. Et puis c'est depuis là même la terre remplie. El versículo 20 dice que Noé labró la tierra y plantó una viña. Verset 20 dit, Noé c'est le premier monde qui travaille la terre. El versículo 21 dice que bebió del vino y se embriagó. 21, il dit, un jour après il était fin boire du vin, il sous. Y estaba descubierto, desnudo en medio de su tienda. Il était tout rad sous lui, il couchait tout uni en battant lui. Amén, hermanos. Lo que alcohol hace con el ser humano, Ça que l'alcool a fait avec monde. lo que la embriaguez hace con el ser humano. Ça qu'il fait avec monde. Y hay religiones que defienden el tomar alcohol. Et puis il y a une religion qui défend, il dit que monde capable boire alcool, on Sin capable boire alcool. estudiar la Biblia tocante si se puede tomar cerveza o no. Il continue à étudier la Bible, il dit si on capable boire bière oui ou non. Ve la maldad que el alcohol hace en este mundo. Regardez qui méchanceté l'alcool a fait dans le monde ça. Yo he conocido en esta iglesia Et moi quand on est dans l'église ça, familias que pasaban necesidades, famille qui passe dans pile nécessité. que pasaban hambre, Yo souffre grand goût porque cuando el padre recibe su salario, parce que là que papa a joué un salaire là, primero pasa al bar. premièrement là aller dans un bar. Amén. La gente le gusta sentirse grande, ¿no? Monde remet sentir que yo grand Todo el mundo sabe su condición, et tout le monde con condition que su hogar está destruido, côté que foyer détruit, que su familia pasa hambre famille a souffre grand goût y llega al bar. et puis arrivé dans le bar, Se Rafael, ¿qué quieres? Pide, Raphaël qui sauve le demande m'a payer. yo pago. Moi-même m'a payer. Dani, ¿qué quieres? Pide. Dani qui sauve le demande. Amén. Ese orgullo. Ça c'est l'orgueil. Y gasta más de la mitad del dinero. Il gaspille presque demi dans salaire là Amén. Y llega a casa. et puis arrivé la caille Y si tiene una esposa cristiana, et c'est une madame chrétien, a fin de mes no hay dinero, no hay comida. fais-moi pas gain l'argent, pas gain manger. Es porque das al pastor todo el dinero. C'est parce que le pasteur a prend tout l'argent. Es porque él lo toma y lo gasta en el bar. C'est parce qu'il gaspille l'argent là dans le bar. Amén, hermanos. El alcohol hace un daño terrible. Alcool fait un dérangement terrible. Todo me es lícito, Tout bagaille avantageux, pero no todo conviene. tout bagaille bon pour me faire, mais c'est pas tout bagaille qui avantageux. No me dejaré cautivar por nada. Mon pas gain droit faire me vivre captivité pour rien. Amén, hermanos. Y aquí él tomó, Et puis c'est là monsieur Boyer, borracho allí, les sous, quitó la ropa y estaba ahí. il était radis, il était là. Cuando su madre le parió. Les gens qui maman te fait. Versículo 22. Verset 22. Y Cam, padre de Canaán, Et les Cam, papa Canaran, vio la desnudez de su padre ouais papa tout uni. y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. La dit frère Lio ça. Amén. No sé si tal vez él se rió, amén. Mon pas connaît peut-être s'il te rit, Cuando él vio a su padre desnudo allí les qu'il te ouais papa tout uni, y entró así. il rentre comme ça. Amén. Gloria a Jesús. Gloire à Jésus. Una actitud irreverente. Il y a une attitude qui part en révérence. Alabanza al Señor. En vez de cubrir su padre, Au lieu de couvrir papa, le fue a contar a sus hermanos. là, le raconter frère Lio. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. Alléluia. A veces el cristiano ve a alguien hacer algo malo. Il y a parfois un chrétien ou un monde fait un bagage qui pas bon. En vez de orar Au lieu de prier, o tal vez llegar al ou pastor, bien peut-être arriver devant pasteur, le cuenta a su hermano. là, le raconter frère. Alabanza a Jesús. Amén. Y su hermano cuenta a su hermano. Et frère raconter frère. Y su hermano cuenta a su hermano. Et frère raconter l'autre frère. Alabanza a Jesús. Cosas que afectan a la iglesia. Bagage qui affecte l'église. Si Dios le revela algo, Si bon Dieu révèle un bagage, no lo comparte con el pastor, vous préférez ou partager avec pasteur. comparte con el hermano. Au lieu de partager avec frère. Eso no es de Dios. Ça va sortir dans bon Dieu. Amén, hermanos. Si Dios te revela algo Si bon Dieu révèle un bagage de un hermano, de un frère, es para usted. c'est pour vous ça. Y si usted quiere, para ahorrar. Et c'est pour vous prier. Amén.
Si Dios le muestra que Mercedes, Dios le guarda, hermana, Si bon Dieu montre, M. Mercedes, bon Dieu protège, se va a caer, qu'il va tomber, es para orar por ella, c'est pour me prier pour lui. no para ser como Jonás. C'est pas pour me faire un coup Jonas. Voy a ver cuando se cae la Je hermana. vais regarder comment elle va tomber. Usted va a caer. Ou va tomber. Dios me lo mostró. Bon Dieu montre ça. Dios no muestra a nadie para Bon- que se gocen de eso. Bon Dieu pas montrer personne pour faire bagaille Si comme Dios ça. te muestra algo de mí o cualquier hermano, Si bon Dieu montre un bagaille de moi, n'importe frère, es para orar, c'est pour prier, para ayunar. pour gêner. Por eso Dios te confió. Et ça, bon Dieu confie. Dios le confió a Abraham lo que iba a hacer Bon Dieu te confie à Abraham, ça que tu vas le faire. con Sodoma y Gomorra. Sodome et Gomorre. Y Abraham no se gozó. Abraham pas très joui. No fue a contar a Il va te Sara. raconter ça, madame. Comenzó a clamar. Il commence à relayer. Dios, ten misericordia de Bon Sodoma. Dieu, que pitié pour Sodome. Ten misericordia de Gomorra. Que pitié pour Gomorre. Dios, si hay 50. Bon Dieu, si hay 50. Dios, si hay 40. Bon Dieu, si hay 40. Dios, si hay 30. Bon Dieu, si hay 30. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen, mes frères. Si Dios te revela algo, Si bon Dieu révèle un bagaille, es para usted clamar, c'est pour relayer. para rogar, C'est pour supplier dans la pied. no para ir contando a la gente. C'est pas pour aller à le raconter. No es a mi esposo que lo conté. Non, c'est madame, mais c'est moi qui No es a raconte. mi sobrina que lo conté. C'est mes cousins, moi. Es a mi hijo que lo conté. Ça, c'est petit, moi raconter. Es a mi, no es de Dios. Ça passe dans bon Dieu. No es de Dios. Ça passe dans bon Dieu. Esa actitud no es de Dios. Habitude, ça passe dans bon Dieu. Y después toda la iglesia sabe de su revelación Après, toute l'église vient fin connaît révélation là. y el pastor no Et puis, pasteur non. y la hermana no. Et puis, c'est un non. Ve a la hermana y dice, hermana Mercedes, À l'écoute, c'est Mercedes. vamos a orar On juntas. nous prier ensemble. Dios me mostró esto y esto y Bon Dieu, esto. montre-moi ça, montre-moi ça, montre-moi ça. ¿O no, hermanos? Oui ou non? Así tiene que ser. C'est comme ça doit être fait. Amén. Es una revelación de ella. Ça, c'est une révélation pour ça. En cuanto a ella, À toucher. ¿por qué le estás contando a otra Pour gente? qu'ils soient prêts à raconter l'autre monde. ¿O fue el diablo que le mostró a ustedes? Ou bien c'est le diable qui montre ça. Alabanza a Jesús. Alabanza a Jesús. Alléluia. Amén, hermanos. Amen. Si Dios le quería mostrar a Rafael, Si bon Dieu te voulait montrer Raphaël, le muestra a Rafael. la montre Raphaël. Yo no tengo que ir a contar a Rafael. Moi, pas besoin de raconter Raphaël. Amén, hermanos. Y él vio a su padre desnudo. Et lui, ouais, papa, tout uni. ¿Qué tenía que hacer? Qui ça a besoin de faire? Cubrir a su padre. Couvrir papa. Nadie tenía que saber. Personne n'a besoin de connaître rien. Tenía que haber sido un secreto entre Noé y su hijo Cam. Tu as besoin qu'il y ait un secret là entre Noé et petit Cam. Amén, hermanos. Cubrir a su padre, Couvrir papa, nada pasó. rien va passer. Secreto entre, papá, estabas desnudo, cuídate, papá. Cuando Noé sale de su borrachería, Et secret, papa couvre parce qu'il était sous. papá, ¿sabe qué pasó? Papa, comment ça passe? Entré y esto y esto y esto, te cubrí. Entre tout ça, moi couvrir. Pero cuídate, papá, no toma mucho de ese vino. Mais papa, prendre son, pas boire trop divin. ¿O no, hermano? Pero fue, contó a Sem Mais il a raconté Sem, y contó a Jafet. il a raconté Japheth. Siempre el chisme estaba en el pueblo de Dios. Toujours, il y a un tripotage dans le temps, peuple bon Dieu. Con la palabra para el Señor. Hermano Daniel alzó la mano. Hermano Daniel. Frère Daniel. Et ven regarder dans verset 25 là. Ora nous sommes là dans le verset 25. Bien, en pile de fois, bon Dieu servi avec serviteur li. Opi bien, bon Dieu, ça c'est à où ça on serviteur DJ. Là yo prend décision, yo dit un bagage que ça yo dit à sa fête. Ora nous tomons décision di algo local na bisa et la société. Là nous prend dans verset 25 là côté il dit Madichoné et Cam. Ora qu'on a mis miracle 25 de bisa. Il dit que Madishona Cam. que soit esclave des frères li yo. Sorry. Que soit esclave des frères li Et yo. ting bira esclavo di su Luana. No sigue, ahora, no sigue nada. En vista así. Pas continuer, pas No continuer. sigue nada, entonces no sigue nada. Se botín pregunta y no está así. Versículo 22. Kembel. Ah, ok. Amén. No dijo nada de esclavo ahí. Li pas dit rien d'esclave là. Amén. Servidor. Ya paré de- Siervo es uno que sirve. La parole de serviteur. Y Cam, 22. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Le Cam, papa Canaran, ou papa toutouni, Y le dijo a sus hermanos que estaban afuera. là dit frère yo ça qui te dit yo. Entonces Sem y Jafet, él mismo no vino. Eh bien, même Sem avec Japheth pas de venir. Creo que aún estaba allí tirado riéndose. Moi Aleluya. crois que yo tout était le dit à la état pris. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Eh bien, Sem avec Cam, yo prend un gros rad, yo mette sous lui Y andando hacia atrás cubrieron de desnudez de su padre, et yo passé derrière dos yo kembe en haut épaules yo. tenían vuelto sus ropas y así no vieron la desnudez de su padre. Et puis yo couvri papa yo.
Lo tomaron una sábana. Yo prend un drap, Ven, Sem. Sem estaba allí, yo, Jafet. Sem te là, Pusieron una sábana sobre su hombro il así. mettait un drap sous dos là comme ça, Y entraron de espalda. puis yo entre comme ça pas d'eau, Y cuando tocaron, Noé estaba tirado ahí. et puis là que yo senti Noé était là, Le echaron la sábana y cubrieron de et su puis de yo de Noé. voyais drap, yo couvri Noé. Amén, hermanos. Porque si en nuestra casa Parce que si dans caille nous, mostramos los desnudez a nuestros hijos, si nous montre petit nous tout ni nous, traemos maldición en nuestros hogares. n'a vini maldition dans caille là. Amén, hermanos. Cuando nuestros hijos llegan a cierta edad que ya pueden bañarse sola, Là que petit yo arrivé dans une série de l'âge, dit qu'a bien pour contre lui, hay que respetar su desnudez. ou de respecter tout nil. Hay madres, Gen parents yo, hay padres gen parents maman que vayan con sus hijos qui bien ensemble petit yo o sus hijas. ou bien petite fille. Eso es malo, hermanos. Ça c'est maman frère. Amén. No se puede hacer eso. Ou pas capable de faire ça. Alabanza a Jesús. Hay que respetar la desnudez de sus hijos. Ou de respecter tout ni petit yo. Yo nunca he caminado sin una camisa en mi casa ante mis hijos. Moi pas jamais marcher dos tout ni en dans caille moi devant petit moi yo. Y ahora que no están, mi esposa y yo puedo caminar como yo quiero Et comme kounya yo pas là encore c'est moi madame moi capable marcher jambe en mi casa. en dans caille moi. Amén, hermanos. Porque a mi esposa sí se permite ver mi desnudez. Parce que madame moi oui lui permet de capable être tout nim. Pero hay que cuidar eso, hermanos. Mais nous de prendre soin ça. A veces caminamos para loco en la casa. Que des fois nous marcher tant qu'on mon tête chaud en dans caille, Amén, con una ropa allí on rad là sous nous. que se ve todo. Et ouais tout bagaille. Y eso no es bueno. Bagaille comme ça pas bon. Y aquí vemos que cubrieron la desnudez de su padre. Et puis là nous ouais yo te couvrir tout ni papa yo. 24. 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Il dit, les Noé sorti en bas tout doucement divin là, yo dit ça deuxième petit garçon là te fait. ¿Y cómo lo supo Noé? Comment Noé te fait connaître? Sea Sem y Jafet o Sí. sus mujeres y lo fueron a contar. C'est soit Sem Jafet ou bien madame nan te raconté. Amén, hermanos. Chisme, chisme, chisme. Tripotage. 25. 25. Y Noé dijo, Noé dit, maldito sea Canaán. il dit, maldition pour Canaan. ¿Quién vio desnudo a Noé? Qui laisse quitter ouais Noé était tout uni. Cam. Cam. Amén. Ay, ¿qué hice ahora? Amén. Cam lo vio desnudo a Noé. C'est Cam qui était ouais Noé tout uni. Pero ¿a quién maldijo Noé? Mais qui laisse Noé malditionner? A Canaán, Canaan. a su nieto, Un petit là. que ni estaba ahí. Qui pas même là. ¿Por qué? Pour qui ça? ¿Quién me puede decir? Qui laisse pas dire ça? ¿Por qué Dios maldijo a su nieto Pour qui ça bon Dieu malditionner petit li? y no al Mais padre? c'est pas de papa. ¿Quién me puede decir? Qui laisse capable dire ça? Hermana Sara. Amén. ¿Por qué Dios maldijo a Canaán? Pour qui ça bon Dieu malditionner Canaan? Sara está ahí. Ahí está Sara. Amén. Y maldijo a Canaán. Les malditionner Canaan. Gloria al Señor. ¿Bueno sabe? ¿Quién? Hermana Iraida. Espera. Gloria a Dios. Porque ya Can era bendito por Dios y no podía maldecir lo que él ya bendijo. En el versículo 1 de capítulo 9 Dans chapitre 9 verset 1er, dice la palabra, parole là dit, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. bon Dieu bénit Noé ak petit lio. Amén. Hay gente que tienen miedo Gen moun qui peur de brujería. de magie ou bien divino. Hay gente en la iglesia Gen moun dans l'église. que si tiene una enfermedad, cualquier cosa, Si gen yon maladie ou bien n'importe bagaille, si tal persona me hizo un hechizo, una brujería. si il tel monde fait magie pour moi. Amén, hermanos. Y están pensando allí en tal vez hacer una contra, sí o no. La pensée là, c'est pour le faire un autre bagaille encore contre lui-même oui ou non. Son gente sin fe, C'est un monde sans la foi que no creen en su Dios. qui pas croire dans bon Dieu là. Lo que Dios bendice, Ça que mon bon Dieu béni, nadie puede maldecir. personne pas malditionner. ¿O no? Amén.
Y los que tal vez antes estaban en este asunto peut-être longtemps ça été dans ça fait ça, de brujería, des affaires fait magie, pueden tratar de hacer una brujería para un cristiano, pero no le llega. capable traiter de faire un wanga ou bien une magie pour un chrétien mais pas arriver. Los demonios pueden estar allí alrededor, Des mots capables là alentour, pueden hacer difícil. capable faire bail Ese difficile. cristiano clama. Mais si chrétien relais, A menos demonios no pueden entrar a su vida. nous ne devons pas rentrer dans la ville Porque Dios te bendijo. parce que bon Dieu bénit. Dios te cubrió con su Bon Dieu sangre. couvrir Y l'accent. ningún demonio puede pasar eso. Aucun démon pas passer dans ça. Caballero hizo su manga, alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Dios lo bendijo, por eso Noé no podía maldecir a Cam, Bon Dieu était béni déjà pour ça, nous n'est pas capable maudire Cam. porque lo que era bendito por Parce Dios, que moun bon Dieu béni, ni Noé puede il maldecir. n'est pas capable maudire. Y pronunció la maldición sobre su nieto. Il prononce malédiction sur petit lui. Amén. Ahora hay teorías que dicen Il y a une théorie qui dit que después de la maldición se cambió el color de su piel. après malédiction et puis couleur pour venir changer. No es verdad. C'est pas vérité. Porque esa teoría dice que somos productos de maldición entonces. Et parce que si vous voulez ça toute bagaille ça de malédiction, production de malédiction, Ya él tenía este bonito color. il était gagné une belle couleur ça déjà. Amén. Y el pobrecito no tenía nada que ver, era su padre. Et si mon petit ça pas gagné rien avec papa. Balaam quería maldecir al pueblo de Dios. Balaam te voulait malédicionner peuple bon Dieu. En Números 22. Dans Nom 22. Pero cuando él pronunciaba maldición, Mais là que tu as prononcé malédiction, salía bendición. c'est comme ça tu as sorti Porque bénédiction. lo que Dios Parce que bendice moun bon Dieu béni, es bendito. moun ça li béni. Aunque el mundo no le gusta, Même si le monde pas remet aunque ça. el diablo no le Même si le gusta, diable pas remet, aunque el hermano no le même si le frère gusta, c'est pas remet, si Dios te si bendijo, bon Dieu béni, si si Dios te salvó, bon Dieu sauvé, salvo eres, c'est ou sauvé. cubierto con la sangre. Couvrir avec sang. El Espíritu Santo está en su vida. Cet esprit bon Dieu dans la vie. Y no hay ningún demonio que pueda entrar en su vida. Pas qu'il y ait aucun démon capable de Si rentrer dans usted vous-même. mantiene en obediencia al Si vous Señor, quimbez en obéissance à bon Dieu, el diablo no pudo tocar a Job. vous n'êtes pas capable de toucher Job. Dios le permitió, C'est bon aleluya. Dieu qui te permet ça. Alabanza al Señor. Y solo pudo tocar su Et carne, ça, vous êtes capable de toucher le corps, no pudo tocar su mais vous espíritu, êtes capable de toucher l'esprit. Vous no pudo tocar su fe, êtes capable de toucher aleluya. la foi. Porque somos hijos de Parce que nous sommes Dios. petits bon Dieu. Para alabar al Señor. Moi, je connais pour quelle raison que le prédicateur a dit que si un petit monde ouais parent li à nu que ça c'est une malédiction. Moi, je connais pour qui ça. Et que ça, dit comme pasteur Abi ça, si on yo mira nous des sous mayor ta peca dit comme Porque la Biblia lo dice. parce que la Bible dit ça. Si usted va aquí está antes de la ley, Là avant loi, en la ley también. dans la loi tout, Amén, que no se puede ver la desnudez de sus padres. on va capable voir tout tourner, on va capable tourner parents. Aquí usted vio cómo Sem y Jafet Les que ouais sem avec Japhet, cubrieron la desnudez de su yo padre. te couvri tourner papa yo. Para ellos no era normal Pour eux même c'est pas normal. ver su padre desnudo. Yo te ouais papa comme ça tourner. Cambió su padre desnudo, Quand moi papa tout tourner, no lo cubrió. il pas couvrir. Y en la ley usted encuentra Et también puis dans la loi on rencontre tout estas reglas que Dios estipuló, que règle que bon Dieu mette yo, que el hijo no puede ver la desnudez de su padre, puis tu vas capable découvrir tourner papa. ni viceversa. Et une à l'autre. Por eso cuando los hijos crecen que ya se pueden asirse solo, Et vous savez que Timon commence à grandir, il est capable de faire toutes les affaires pour compte lui. que ya son grandes, Et lui une grand que Timon, pueden bañarse solo, il est capable pour compte lui hay que respetar su desnudez. ou de respecter tout nil. La Biblia dice que eso no es bueno. La Bible dit bagay comme ça pas bon. Est-ce que je suis capable de donner une référence, s'il vous plaît? Et acaso il y a une référence à DSA? Claro que sí, aquí tenemos uno Oui, là nous gagnons. y al final del culto te voy a dar los que estaban en la ley también. À la fin, en service on va le dans la loi tout. Hay diferentes textos. Il y a différents textes. Amén. Ok, merci. Gloria a Jesús. Ok. Amén. Y dice allí en el versículo 25, Il dit dans verset 25. maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Il gagne pour le serviteur ou bien servir tout frère yo. Siervo de siervos. Il va servir frère yo. Servirá a sus hermanos. Il gagne pour le servir frère yo. Amén. Dios no dijo que será esclavo de sus Bon hermanos. Dieu pas dire pour l'esclave frère yo. Dios mandó su pueblo a Egipto. Bon Dieu faut le peuple y a en Égypte. Amén. Pero Dios castigó a Egipto Mais bon Dieu punit Égypte porque los hizo esclavos. parce qu'il était fait esclave. Por eso cuando ellos se salían, Et vous savez que tu as sorti. los egipcios tenían que darles oro, todo lo que tenían de valor. Et juste besoin ba yo l'or tout ça qui te gagne valeur. Oro. L'or. Amén.
Porque ellos trabajaron todo ese tiempo Parce que je travaille pendant tout le temps ça, y no le pagaron. ils n'ont pas payé. Yo. Dios no acepta la esclavitud. Eh bien, bon Dieu n'a pas accepté esclavage. Amén, hermanos. El hecho que uno sirve a otro, Le fait que yon moun servi l'autre monde, eso no quiere decir que tiene que ser su esclavo. ça ne veut pas dire qu'il doit être esclave. Es el ser humano que introdujo eso. C'est l'homme qui vient avec bagay ça. El gobierno que estaba en Sudamérica muchos años atrás, Gouvernement qui était en Amérique du Sud, en pile l'année passée, que apoyaba la separación de blancos y negros, qui appuyait entre séparation entre blanc et noir, decían que está basado en la Biblia, il te dit que ça basé dans la Bible. que Dios maldijo a Canaán Bon Dieu dit, bon Dieu m'a dit Canaan, y ahí su piel se cambió et puis c'est là couleur est venue changer, y se puso oscuro. il vient noir. Y Dios dijo que será esclavo de sus hermanos. Bon Dieu dit qu'il est pour venir esclave frère yo. Siervo de siervos será a sus hermanos. Serviteur yo des frères yo. No tendrá posición de Il liderazgo. pas gagner une position comme leader. Amén. No tendrá su propio Il negocio, pas gagner propre comme commerce. pero trabajará Mais il est pour le travail. de manera, hoy en día, para decirlo de manera más, hoy en día más actual, trabajará en el negocio de sus hermanos. Il est capable de dire, tant que je ne dis en façon de dire, il est capable de travailler dans le commerce frère là, dans le business frère là. Amén, hermanos. Y de verdad son la raza de Canaán que fueron a establecerse en África y Et Arabia. vraiment, c'est race Canaran qui allait en Afrique, Y ese, en arabe. y ese gobierno de Sudáfrica Et c'est ça que le gouvernement Amérique du Sud, ça, yo, tenía no sé cómo se llamaba ahora, un gobernación de separación yo te gagné de un blancos gouvernement de séparation y negros. entre blanc avec noir. Cuando quitaron esa diferencia entre que abolieron la esclavitud, Là que yo retiré, yo vinn abolir l'esclavage, vemos muchos abusos en Estados Unidos, nous voyons pile habit aux États-Unis. que también había separación de Mais- no, tenía un nombre, no recuerdo, no racismo. Vemos en América también Nous sommes capables en Amérique tout, en Amérique tout, que había esa separación. de gagner séparation. En el ejército también, L'armée tout, donde las familias de los soldados iban a vivir en un cierto lugar, côté que famille soldat t'a vivre une série de côtés porque sus esposos van a la guerra. parce que monsieur qui pour aller dans la guerre, Había lugares para blancos y había lugares para negros. tu gagnes place pour monde blanc et tu gagnes place pour monde noir. Pero cuando el mundo abolió esto, Mais là que le monde vient abolir ça, siguió en Sudáfrica. il continue en Afrique du Sud. Y ellos decían que Dios mismo estableció esto. Et puis il dit que c'est bon Dieu même qui établit ça. Amén. Que los negros serán esclavos. Et noir yo gagne pour esclave. No es verdad. C'est pas vrai. Serán siervos, Il va serviteur, servidores serviteur, de sus hermanos. frère. Amén. En el versículo 27 dice: Dans verset 27, il dit, engrandezca Dios a Jafet. c'est pour bon Dieu mettez sous bien Japheth. Y Jafet fue a Asia Menor y a Europa. Japheth était en partie Europe. Y habite en las tiendas de Sem. Mira que Jafet habite en las tiendas de Sem, Et Japheth était habité dans la tente Sem, pero no era esclavo. mais il n'est pas esclave. El 26 dijo: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Il dit dans 26, il dit encore, louange pour Seigneur, bon Dieu Sem là. En el 27, Dans 27, engrandece Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. c'est pour bon Dieu mettre sous bien Japheth yo, c'est pour petit Japheth yo vivre bien avec petit Sem yo. Y sea Canaán su siervo. Et puis petit Sem yo. Amén, hermanos. Pues Sem recibió, Sem recevoir amén, la mayor bendición. majorité ou bien plus grande bénédiction. Hein? Jafet sería engrandecido Japheth bien pour bénir y vivirá en las tiendas de Sem. et vivre dans le temple. Y Cam sería siervos de los dos. Et puis Cam bien pour servir Judéa. Amén, hermanos. Eso era la profecía. C'est ça qui était prophétie. Hein? Y así empezaron. Et Amén. puis c'est comme ça qu'il a commencé. Y pueden leer en casa el capítulo 11 allí, Vous pouvez lire la caillou chapitre 11 de la Torre de Babel. de la ville de Babel. Lo vamos a ver la próxima semana. Semaine prochaine, nous allons passer sur lui. Y en el capítulo Et 12 puis dans le chapitre 12, là, comienza una otra dispensación. il y a une autre dispensation commencée là. Amén. No sé si no tiene. La próxima semana lo vamos a ver. La dispensación de la promesa. Dispensation promesse. Hay preguntas. Est-ce qu'il y a une question? Hermano Alquilino.
Una vez más. Y mi padre. Aleluya. Aló. Gracias. Aleluya. Aleluya. No. Aleluya. Sí, y mi padre no se puede valer por sí mismo. Y yo tengo que bañarle a mi padre. Ujú. ¿Qué cae sobre mí? Hay regla general Gen règle générale y hay sus Gloria. excepciones. et puis Amén. gen exception yo tout. Gloria a Jesús. En ese caso, Dans cas frère ça, amén, creo que es moi crois que aceptable en ese caso. li acceptable dans cas ça. Amén, pero hay esa línea y hay excepciones. Igual, por ejemplo, Gen quelques li qui exception. Par no- exemple, nosotros tenemos que cubrir nuestra desnudez. nous même nous devons mettre rad sur nous. Ahora, había un profeta que Dios le dijo que tenía que caminar con su parte aquí afuera. Gen un prophète qui te dit qu'il a besoin de marcher avec parti ça dehors. Era terrible para ese profeta. Ça c'était terrible pour prophète là. Todo un año tenía que caminar con esto, no sé cómo se dice la palabra en español que no sea majos. Pendant toute année capable de marcher avec parti ça dehors. Trasero es bonito. Caminar con sus glúteos afuera todo un año. Pendant toute année besoin de marcher avec parti ça Para mí, dehors. para mí es vergüenza, Pour moi-même son honte. pero era una excepción Mais ça c'était une y exception. Dios se dio directo Bon Dieu parle directement para enseñar al pueblo, dar al pueblo una lección. pour l'enseigner bah peuple une leçon. Usted no puede decir, pastor, el profeta mismo caminó con sus nalgas, voy a poner mi falda hasta acá porque... Ou regarde dit pasteur, un prophète te bah prophète là ça pour te faire, il va même marcher avec un pantalon juste en bas Amén, hermanos. Porque era una excepción. parce que c'était une exception ça. Igual Dios dijo a Oseas, Même Jean bon Dieu dit osé cásate con una prostituta. marié avec une femme prostituée. Era una C'était excepción. une exception. Y Dios le dio un mensaje al pueblo Bon Dieu bah li un message dans peuple là que actuaba como una pour prostituta, agir comme un prostitué. que no servía a su Dios, pero andaba con otros Voilà dioses. servir bon Dieu mais t'a marché avec l'autre bon Dieu. Y Yo. se casó con una Il prostituta marié avec une femme prostituée. y le tuvo hijos, y los hijos no eran de él tampoco, fueron hijos de otro hombre, porque la prostituta le puso cachos. Il fait petit avec femme ça, petit yo pas pour lui, petit l'autre garçon parce que femme là, il était coupé les oreilles. Muy fuerte. Très dit. Pastor, entonces yo también voy a Pacha a buscar una mujer ahí, porque mira el profeta Oseas, que es más que yo, y Eh bien, pasteur, je ne vais pas aller dans la partie à chercher une femme là parce que ça t'est fait. era una excepción. C'était une exception. Igual si tu padre necesita ser bañado por usted porque no puede más, amén. Même genre avec papa, frère, pas capable bien, c'est frère qui besoin bien. Es una excepción. Ça c'est une exception. Usted hace un negocio allí, C'est dans une business là ya listo. ou prêt. Y no vas a contar a nadie Vous ne le raconter personne de tu padre. de papa. Y veo a mi padre ahora. Eh, bien papa là. No creo que eso me procreyó, pero no. Ahí usted con su padre. Et là, ça fait pas avec papa. Amén. Son excepciones. Ça c'est une exception. Hermano Daniel, después hermano Charlie. Question pas un petit compliqué. Et sous pergunta un pouco complicada. Est-ce que ça n'a pas d'influence sur l'humanité? Acaso e cosa não tem influência da humanidade? Ça que nous été prononcé sur descendant Camlan. Lo qual não é pronunciado da descendência de Cam. Et est-ce que ça n'a pas d'influence sur l'humanité? Là, regardez nous comment nous arrivons dans le monde là. Acaso é coisa que não está influenciando a humanidade? Parce que nós mira que não está conosco do mundo aqui. Parce que Noé c'était serviteur bon Dieu. Noé estava servindo de Deus. Les nous regarder bien serviteur bon Dieu chaque saoudi bon Dieu fait l'accomplir chaque saoudi. Si nous prenons exemple, Timbia cada coisa servidor abissa Deus está lá a cumprir. si nous prenons exemple Se nós le roi exemplo, David, se nós bem com o exemplo de rei David, les que les gens qui étaient porté la mort de Saül avec Jonathan, il était fait tuer. ora que são com a 13 notícia de morto de Saul. Saül avec Jonathan, Saul e Jonathan. David était fait tuer. David alaga matele. El último ejemplo, ¿cómo le equivoqué visa con él? Dernier exemple, que sobre dire? De David. De David. Et c'est dit que David c'était un de l'Éternel. David estava homem de Deus. Les gens qui portaient la mort et Saül avec Jonathan, il fait tuer. E são com a 13 notícia de Saul e Jonathan, ela alaga mate. Sí, pero equivoqué tres delante con ejemplo ahí. Que sobre vini avel. Il ne doit pas tuer lui parce que il portait la mort, mais les gens qui portaient nouvelle la mort, c'est même genre avec les gens qui te portaient et comme te portaient nouvelle et ni dit tes papa et puis il fait maldition et descendant. E também sa que são com a 13 notícia de morto de homem, senão que na mata, também com o cam com a 13 notícia de etata, pero ela alaga madiciona e de nieto de Sí, ok, son dos cosas diferentes. devagar diferente.
En el caso de Noé, Dans le cas de Noé, era una profecía. c'était une prophétie. Nosotros, seres humanos, no podemos dar profecía de nosotros mismos. Nous-mêmes, comme l'homme, ne pouvons pas faire prophétie peut-être nous-mêmes. Es algo que salió de arriba. C'est un qui sorti en l'air. Dios dio a Noé esa profecía. Bon Dieu, bah Noé prophétie ça. ¿Me entiende? Vous comprenez moi? De allí también viene que Jesús viene de Sem, si no me equivoco. Sí. Et puis là tout, moi crois qu'il est venu de Sem. No, yo no puedo darte una profecía On va capable bailler une prophétie sin que Dios me lo ha dado. sans que bon Dieu pas bam ça. No puedo decir, Daniel, usted será prosperado, On va capable dire Daniel ou bien pour prospérer usted no, ou même non. pero si viene de arriba sí. Mais si sorti en l'air oui, Fue Dios c'est parce que c'est bon Dieu que dio esa qui profecía, baille prophétie. un acto de error de Noé. Un acte de erreur de Noé. El hecho que la Biblia dice Le fait que la Bible dit ça, que David mató a esa persona, que David a fait tuer moun nan, eso no quiere decir que Dios aprobó lo que David ha hecho. ça va veut dire bon Dieu était d'accord avec ça David a fait. Amén. El hecho que David tomó a Betsabé, la mujer de Urías, Le fait que David te prend femme Uriah, vous savez, y está escrito, ça a été écrit. eso no quiere decir que Dios aprobó lo que David ha Ça hecho. va veut dire bon Dieu était d'accord avec ça David fait. Amén. Pero sí, y vino castigo contra David también. C'est une punition contre David. Tout. Muchas veces en la Biblia leemos cosas que ellos hacen Plusieurs fois nous lisons dans la Bible un bagage qu'ils ont fait, mal usando su poder como rey, il était mal utilisé pour voir tant que roi. pero no que Dios lo aprueba. C'est parce que bon Dieu était d'accord avec ça. Salomón al final, Salomón creemos que al final se salvó. Nous croyons qu'à la fin, Salomon le sauvé. Un hombre que Dios le habló directamente Il y a un homme que bon Dieu parlait avec lui directement. y le dio sabiduría, Il a la sagesse. pero allí en el trayectoria de su muerte y después él hizo mucho maldad. Mais là, dans le trajet, travail, il fait un peu de méchanceté. No es que Dios aprobó que Salomón tenía 700 concubinas y 300 C'est esposas. pas parce que vous êtes d'accord avec Salomon qui a 700 concubines et puis l'autre madame Mario. Nosotros aquí en esa región somos mayoría, no mayoría, hay un gran grupo que son un poquito perversos, tienen 2 mujeres. Et nous tous qui là, peut-être nous avons un petit groupe qui était un pile perverse qui était 2 femmes. Pero Salomón ganó a todos nosotros juntos. Mais Salomon capable de gagner nous tous qui là. Pero no fue que Dios lo aprobó. Mais c'est pas le bon Dieu qui est d'accord ça. Ay, pastor, él mismo tuvo 1000 mujeres, yo solamente tengo 2. Ah, et pasteur lui-même il a gagné 1000 femmes. Comment moi pas gagner? Amén. Hay cosas escritas Il y a qui écrit y David tenía 8 mujeres. David a gagné 8 femmes. Dios no lo aprobó. Bon Dieu pas d'accord avec ça. Dios hizo un pacto con Salomón Bon Dieu fait un contrat avec Salomon. que él sería salvo. Il gagne pour le sauver. Es una excepción también. Ça c'est une exception tout. David, y ahí el caso de David me gusta como historia Le cas David moi remet comme une histoire porque me da a mí esperanza. parce qu'il a mon espoir. David adulteró con Betsabé, David a commis adultère avec Betsabé. mató a Il Urías, tué Uri, il fait tuer Uri. hizo toda esa maldad Il fait toute méchanceté ça. y aún después Dios dice un hombre conforme al corazón de Dios. Et puis comme ça tout après bon Dieu dit il choisit un homme selon quel. Jesús, hijo de David. Jésus petit David. ¿Por qué? Pour qui ça? David aprendió a aceptar la misericordia de Dios. Parce que David apprend à accepter miséricorde bon Dieu. Se arrepintió después. Il a repenti après. Se humilló después. Il humilié après. Nunca más era el David que era, Et il pas jamais que David chantait hein. pero se humilló ante la presencia de Dios. Mais il est descendu devant la présence de bon Dieu. No huyó como Caín. Il n'est pas sauvé même avec Caïn. Cargó su responsabilidad. Il charge responsabilité. Y Dios le siguió amando, aunque falló tan grave. Bon Dieu continue à remettre même si il relaté gros en pile. Amén, hermanos. Entonces fue una profecía de Dios Et bien c'était prophétie bon Dieu para Cam, Sam y Jafet pour Cam, Sam, por Sem y Jafet. medio de Noé. par moyen de Noé. Amén. Hermano Charlie. Amén. Sí, de otro bom. Amén. Amén. Minhas coisas pensam, minha mente pensa. Amém. Glória a Jesus. Mais pergunta? Est-ce qu'il y a une question encore? Glória ao Senhor. Hermano Miguel,
factores. Papi de Mike, si no es una cosa que via internet, tem un silencio, si no. Cuando use Mike de un poco, si no sale. Aleluya. Perdone, no me quedó Hermana bien. Crisma después. No entendí bien esa parte donde usted explica de la maldición que Dios puso sobre Cam, porque dice que usted no le quiere llamar esclavos. Yo estoy de acuerdo en eso. Cualquiera sea el sinónimo de la palabra esclavo, siervo de siervos, pero igual vendrían a ser servidores, ¿no? Como usted, por ejemplo, muchos le dicen siervo de Dios. Es un trabajo honorable, es un privilegio, dice la misma Biblia en el Nuevo Testamento. Siervo de siervos, le dice. Y no llego a comprender por qué rechazan si le dicen esclavo, ¿no? Pero no estoy imaginando ¿Qué es su pregunta? No me queda en claro que... Los ¿Por qué no entender esa palabra? O sea, no lo maldijo. ¿Qué le dijo? ¿Será siervo de siervos maldito? ¿Cómo dice que le dijo? Amén. La maldición consistía Mas maldição a te consisté, que servirá a sus hermanos. liguem por servir frelho. Amén. Que nunca él emprenderá cosas grandes, pero servirá a sus Liguem por hermanos. servir frelho. No Amén. Iba a hacer cosas grandes. Que no emprenderá cosas grandes. Li pa gen pour faire grande chose, Será siervo de siervos. liguem pour serviteur. Ellos también son siervos. Yo même tu serviteur. Será siervo de siervos. Liguem pour servir l'autre. Dios no dijo que será esclavo, Bon Dieu pas dit liguem pour l'esclave. que había que maltratarlo. Tu dois maltraiter. Amén, hermanos. Pero servía a sus hermanos. Hermana Mais te kon Crisma. servir frelho. Hermana Crisma. Hermano, muévete, ¿no? Gloria a Jesús. Sí, a mí también miré. Sí, a mí también miré así, na verdade, pessoa enfermeira, verpleegster, meester hace el trabajo Amén. de mirar en desnudez, en hombre, en mujer. Es como un doctor o un doctor. Amén. E também também estudia book aí nandi camina com cam a miras sutata desnudez. A mim pensa que depende com ela acercar-se humana. Se ela acercar humana com decência, portanto ela vai ser que humana com alimento, com bufão de etata. A pessoa ela recebe castigo, pero me tá querendo que ela vai ser humana de sistema com ela miretata, com duele, com não me se tasina, ele não há castigo se figurame, porta ela vai assim bofão de etata com a humana. Sí, sí, é mestre imisa romana, mestre com lacan tapa sutata, claro, nada não passa. Il pas besoin de frelho ça, seulement prend un drap couvrir papa et puis il va passer. Amém, nada não passa, é mestre vai conta sur humana, lo qual que la mira, etc, nadie senang. Claro, nada não passa, pero se está conosco também, mesma coisa vendia, hermana. Même Jean Jeune dit à toi. Amém. Nós mira algo, romano falha, etc. Les qui nous ont bagage, on frère fait on commet un erreur. Nós tudo papia. Nous tout a parlé. Ah bom, pastor não sabe que sei de picanto. Pasteur pas connaît qui ça a passé. Amém. Não tu sabe de picar. Nous tout connaît la péché. Conta um na outro. Et puis on raconte l'autre. Antes é nota de Deus. Et puis bagage ça passe dans bon Dieu. Essa nota de Deus. Ça passe dans bon Dieu. Ça affecta a vida. Ça affecter la vie. A igreja. Ça va affecter l'église. Amém. Bom mês por todos bom mês. Ou même capable de dire tout. Onde botar parar. Qui côté camper. Se botar se costa nang ei. Ou faire bagage ça yo. Amém. Que remi. Quoi moi? Que remi. Quoi moi? Bom não tem instrumento de Deus. Ou pas un serviteur bon Dieu. Sempre vai a se pergunta. Toujours poser question. Lo que yo hago. De ça que moi fais. Lo que yo digo. De ça que moi dit. Con que eso edifica a mi hermano. A qui ça l'a édifié frère Sem? Con que eso edifica a la iglesia. A qui ça l'a édifié l'église? Amén. Hay pastores, por ejemplo, un pasteur par exemple, que cuando alguien cae en pecado, les qui ont monde tombé dans péché, van a dar detalles. yo pourrais bailler tout détail. Y me pregunto por
qué? Et m'a posé question pour qui ça? ¿Por qué lo haces? Pour qui ça le fait? ¿Por qué das detalles? Pour qui ça le bail détail? ¿Dónde está escrito esto en la Biblia? Qui côté ça écrit dans la Bible? Esa persona tiene que crecer otra vez en la Le monde iglesia. ça qui pour retourner encore dans l'église. Tiene que levantarse otra vez en Il la besoin de retourner iglesia. relever encore dans l'église. ¿Qué le importancia es los detalles para los hermanos? Qui importance ça gagne, détail ça gagne pour frère c'est. Amén, que salió de noche, Il sortit dans la que soirée. saltó una ventana Il sortit y que il metió aquí mettait là y después se quitó la ropa. et après retirage. ¿Qué le importa a la iglesia eso? Qui ça l'église gagne porter à ça? Robó, Volé, adulteró, adultère, fornicó, des autres lâchés, mintió. menti. Listo. Fils Amén. fini. Los detalles no es necesario. Esa hermana, ese hermano tiene que tener la oportunidad de levantarse otra vez en la Pas iglesia. besoin de détails parce que frère avec ça, il joue une opportunité encore pour le relever encore dans Yo l'église. no apruebo ese sistema. Moi pas d'accord avec le système Es ça. practicado en algunas iglesias nosotros también. Les pratiquer tout dans quelques églises Yo dans l'église. no lo apruebo. Moi pas d'accord avec ça. Ahora, si la persona persiste On y a si mon ça, il poursuit, il en persiste dans ça, el pecado, dans le péché, hay que cuidar a la il iglesia. besoin de prendre soin de l'église. Entonces uno va más allá. Eh bien, on est capable d'aller plus loin là. Pero si falló Mais si vous y faillissez, se et arrepintió, puis vous repentez, hay que dar oportunidad a esa persona de levantarse vous otra devez vez. une opportunité pour le retourner lever encore. Amén. Pero si yo voy a contar detalles de oreja, de nariz, aleluya, Mais si je vais raconter des détails, nez, oreilles, la vergüenza, c'est une honte. amén, puede impedir a esa persona Vous crecer. va empêcher mon grandir. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Hay que siempre preguntar a uno mismo con qué esto edifica a mi hermano. Vous devez toujours poser cette question, à qui ça bagage ¿Con ça édifie qué frère? edifica la iglesia? À qui ça lui édifie l'église? Hay cosas que yo sé de los hermanos Il y a des bagages moi connais des frères c'est yo que mi esposa no sabe. que madame moi pas connaît. No sabe. Il pas connaît. ¿Por qué tengo que cansar su mente con esas cosas? Pour qui ça a besoin de nuisance l'esprit la bagage ça yo? Amén, hermanos. Suficiente mi mente con esas cosas terribles. Moi gain suffit bagage terrible dans la mémoire. ¿Para qué contar a ella? Pour qui ça mal raconter? ¿Para qué contar a mis hijos? Pour qui ça me raconter petit? Hay gente que habla cosas en frente de sus hijos Gen monde qui parle un série de bagages devant petit yo. y después piensan que los hijos pueden servir a Dios con toda esa porquería que usted mete en su mente. Parce que après ça yo pense que petit ça va servir bon Dieu avec toute saloperie ça yo que vous mettez dans mémoire yo. Amén, hermanos. Hay cosas que hay que proteger a nuestros hijos. Gen bagages nous de protéger petit yo. Sacarlos afuera. Mettez au dehors. Cuando el diablo te ataca y quieres hablar mal del pastor, Parce que là qu'il y a diable a attaqué l'église commence à parler mal de l'église. no hable mal en frente de Du sus pasteur, hijos pas parler mal devant petit yo. o de tu familia en conversa. Ou bien famille ou inconverti. Ciérrate en tu cuarto y habla mal allí después. Ok, gloria. Fermez un chamon, parler mal là et puis OK. Amén, hermanos. Son cosas que afectan, aleluya. C'est un bagage qui affecté. Y después nos preguntamos, ¿qué pasó? Après demander qui ça Dios no passé? está ahí. Côté yo pas là. No, su lengua envenenó a los que están alrededor de usted. Non, c'est langue qui empoisonne monde qui entouré yo. Amén, hermanos. Eso es muy importante. C'est très important. Si él hubiera cubierto la desnudez de su padre, claro, listo. Si tenait que river couvrir tourner papa, c'est fini. Nadie tenía que saber eso. Personne pas besoin qu'on a rien. Amén, hermanos. Aún así creo Malgré comme ça même moi quoi, que seguiría servidores, siervos, porque eso lo estipuló Dios. il est capable de continuer serviteur à me serviteur yo. Si no hay más preguntas, vamos a dar gracias a Dios. On dit bon Dieu merci, c'est pas une question encore. Hermano, acto de danken a Dios. Amém. La ganância se oração a remeinta, e a Deus danke para sua palavra. Deus tata bota grande, bota precioso, bota maravilhoso, Senhor. Padre celestial, nós agradecemos, mi rei, imensamente, Deus mío, para o estudo de palavra a remeinta, Padre Santo. Tata me pedimos, Deus, pelo momento aqui, Padre amado Deus. Cada de nós, Padre Santo, que recebe a palavra a remeinta, Senhor. Oh Deus, bendicionar o povo, Padre Santo. Prosperar a palavra Jeová em cada coração, Deus mío. Senhor, a boca nossa intenção de cada coração, Padre. A vossa Deus, verdade, Padre amado, de cada de boiuna, Padre Santo. Pero tata boa palavra abissar nos mirei. De Cristo Jesus, nós estamos com vencedor, oh Deus. Senhor, bendicionar-nos ao meita, Padre. Ajuda-nos, Padre Santo, para nós seguir para diante, Deus mío. Para a palavra abissar mirei. E suco perseverar hasta fim, será salvo, Deus mío. Oh Deus, danke, Padre Celestial. Danke, mirei a palavra ao meita, tata. Me agradecido, Deus mío, danke, Senhor. Amém e amém. Hermano Pocinta es secretario de la Escuela Dominical con nosotros.